Tetap sa borin ron titinga mo iyo natatar sa tatar tamarara teswari ngaya ngiyokon pain ka ben si kawari kun tinga po ngayo siko ona roni dan ti bowin tengay na iyo ngani ra yang may katamaro ang niya tanti tenan yung may karoy may lura tenan kanidiek apokiran tayo na kayo nung narapuwi ayo. Sino kayo may kayo nung nasi Maria Yesu Cristo, padera uwaya oras sa kamiyaw. Asa kapoy na nora, na nataro. Di tuwe ada sa nanganira, sa panin busi na nora tamarari karo, natapo keram, narukuwayam. Natawa kem teka yon teka na yaron tawa na ikaraw. Ang aniran tapong ay kararari sa tawiyay. Ako para yara pure na yaron ang isa para iya pure akan apure na koira. Ate kay na kunta kay diyak ako may awramente po ako. Amen. Katanot tabi meron ti Honorable Speaker. Kurabali krak. Ay minus no akin kanon na buwin ti ngapo ngayo aya ya kukurin nangamo ti tebanan kakamawri na ko imi ni kabene. Ni mo may ron na represents sa karinek. Nita ang kamitante ni kapene. Irua ni kapene kaya aro kondo aniran mon kaukan ara kay suwan buwi na nakatibmet nuan Maneaba ni Maungatabu kilipes. May ngamin kapene kanya kilipes. Ake are ke matapumi the live stream ang kami kamura kam kakao ng anterior kam na penemon meron tinga po ngayon. Ay may na kanako at katanda debo ay yabu si kami tanti maraywa to sa tira ke mo na debo at minisin katab nuring akiyara rora kita romi kita anti ya kiasan kita nila mente me awayo naron ti ronis ti wak tepo Amerika asa sa penentirak asa kamat sa ururing ito utan tabi wat ita timinis kabraba tanti sa kunanda kada kamdaban ka ba? Asang wakin na kanuan nara. Ano ko naro at abiya bandi nga po ngayon. Krak. Ano ko nga ti President sa alin, yon na nakanot tawtiak. The Pharisees?
Kurabati speaker korinek. Imai ne iwakina na kongorati te tautek. Yan na kanuan na rapuwi kaya te tiri ana te tiri te kaisuan puwi na nakatibi metenuan na usinti kilipes. Imai na ritek na kanuan te ponga kanya. Menti tibi me suan nokas nakon wopi me wanuan nokas manin na rapuwi what a week. Sili kayo what ang wopi me wanuai. Ya kan desi panan ka veurite te speaker mo pen nakon namkan tsaka nakon te speaker na te clerk at the table te tagmatan te kapan te kan na nabis te Maneaba me Maungatabu te tagmate te tan te kaiter o ngai da te kan pati ai ka ko ko rin na raus me Maungatabu ni kapan ai marara ri pun dara potan nomet o pera kiripesa panin nagmaningana pa ara visites ake arani ran te tai ake ande takinam na tan mokuri ake arani ai punangai ran kapan sa kamaurira naran narawe Yesu Kristo akam na penemoni mauri awai yung kanya nakanoa te tauteka ibukin ang takaisuan buwi nakatabi metenuan na nausinti ibukin to 1 week moment po ngay tabi may suwan nakas nakon wapi mawanuan nakas jadi kaya wata nga wapi mawano naron na ikay te po ngay te mo ni pong tabi may suwan nakas yay yan merurut peristin sa rin yan na kanwa tatawta kan naron na yakan ako na yay nga nito arapira ara kanwan na bete po ngay komitenakin na kauwan wala kan tibira ibukin kami unakin tiswa at special fund ibukin the plants and vehicles wata nga wapi no te kawapong te pinawanuan nakas na konti nga pong ani supa na kamang titautak te katinipong te pimerwewan nakas ani kano ayapong tanti te kapong wapi nakas yay wo te pira kana aos makanuan te pongan te mon pira yan kumitinakin nakauwan warekan te pira yan tararuan na naman kain tabu te poton name tabu tanga wopi no ana ate te kauwan pira kumitinakin nakauwan warekan te pira nonon ya yan irakin roi nanon kain pain so na pa ibukin kamakuri wotanga wopi no sa kanila pong wopi na tuwanan nakas ay pong tanti sa rokongan ito ka 1 week momen tumuan pong wopi na wan nakas ay tuwanan tipira ni iti pakanuan ti pong ngan kumisanakin na kauwan warekan tipira yan tuwa bukin spaspanta yan dongorong kita teta kita tata imerenan anarapatan ako sa tautek uwat nga wabi no te kawapong wabi na nimawan nakas te wana tibira ni Yus pakanuan tipungan muanware kan tibira yan tararuan ni naurin te potan namet uwat nga wabi no te katani pong wabi no wan nakas ay pong tanti te takapong wabi na isuwan nakas ana pong tetautak. At kanina pong wapinawan ng nakas ay pong tanti. Uwakan sa kanina pong nga na kontuwi kaya narok. Ilalikin na pong tanti ay tuwan takos na yusikan. The adjournment sinidi kay takos ibukin musawan Zeus. Ako rapat to speak. Ako rapat Palestines. Ati yang bueno vota ati klienta kaiter ay Para ba te speaker, maine skana ko rapoinga foten
meron din nga po ngayon sa resipa naman kami rin. Ako yung makain ang mabis sa kiraka kain dopis ka pen presidents sa minute ay kakarinek ororan sa tay aray wai kami na irikira ay pun kain kiripes kaya ngora kaya meta kun tetay sabi naman meor at bewara po in the foto at the speaker to imay na ben yos mga rate na pep tapana ko san kano ko ibukira dahil nanuangan ako iya ara sa kailirin tumanin mo nga to pariasan di mora de ronis tay wakyo tapo Amerika ako rin pepo. Asi sekarang pa ibu kini ya pepo asi sekarang ketika doa ya usuwa kaya ini mia. Ate yon kan de terate anak-anak tahu te akate te speaker atau ya sponti metuan dati bikin tayo na kore sinori ang kay pagi akanuan na ano pong tahu te kaya wapong takawapong nga ngapong o takapong te the weekend aro. Sinapupusingan ako ng daraki ay pa ng kanwaki. Iroya na yo constante ya karman po ngay kanta yo kate te speak ang kay resito wana na pira ya po te tau te kay bikin te ara po wi ay Kuraba sati ang ante diklat meron sa pere the business committee yon na kanwa kaya kanwa tante ay sa bayre the business committee Kuraba te speaker warire mai nei kana ko ya kanwa na yapong tanti yapon dei tai ma kainar komit business committee dei tai na ma tari usati at minita kamauri de prestes comment prestes minita tidak te kaitara tanti ni kapene arai wai ka aro konte te ngapo ngayo sa kamauri yak sabun data te kamauri ano ko ya kain na rabo makuro ke aro kong kay bukin kayan te Maungatabu te kayusi bunan kamauri no ko mi kapene kain kilibes kan Maungatabu te bunan ngapo ngayo Daytan dari esan kanakuha te presses. Kanuan na ayapong tanti, dakatini pong tuwi kayo, tibi meruwa wanokas, yay motions, kita in cause, maintain committee, standing committees, ibukin na yaripos, yay na promotions, mayroya tanti. Kanuan takatin po. Kanuan takatin po nga pong napatanti wabi metuwa na nokas. Narito mo nga pong tayan sisirak. Di sinoko tayan sisirak. Hindi pa kantayan. Kanuan tuwi kaya narok. Takatin pong pong tanti wabi maunawa nokas. Iyay na pa tayo pos, ibugin na pa i-repos, committee, standing committees or select committees. Dito na pa ito kung ano, iyay na pa ay motion kay yakos, tanti. Kanita ka tinipong, ay yakapan nipong tanti, takanipong pong wabi mawanuwan okas. Tumuling nga pong tayo sisilagnap. Ito pa kantay, tayo sisilag. Kanaman tayo ni panisisilag, ito pa kantay yan. Iskonan ni kanukoy, nikilan tayo ni kos, mayroon yatanti. Kura pa, speak ako din. Kura pa, Chairman, the Business Committee, Craft. tayo parang naging dayan pepa. Mayroon dito sa pagde. Yon na repose to committee. Ibugin na nga ika nakarakata man ni po no konti to kokwa. Katukyork. Pepa nang pa tinabimer wawa. Kaya raw mo ano. Na repose dito sa pagde yon na repose to committee. Ibugin ko rawan kami tapay yon garab pen wak niyok ni pay.
papepa ng pa apui kaira ubimono. Sisiraki, okay kaya. Sana ko kanina konti. Ada sila kaya na yon rotabip. May main na ikan ako ada sila kaya yarari. Isi kaya kan sa mga si tayo po may ruya o kurak ide alanti sa tiya dito manari yasan mo sila na kaya niya kaya may maya ari sa mga karawa arabay nga no ko no konti nga po. Ay kabaraburan ako ya kaya maya na kaya maningat tera kanan ito apon ng bestirari. Teka kami ako sa kung mayroon pa pun emilay kirang ito yasan ari yasan na pan Porono. Sa karawan na konti nga pong tanti nga kami karinig. So sa nakon na sila kingan, alam mo sila kaya number 2 na niyon to tabi pan tabi ka meron din sa tiya karinig may peso. Teman na the honorable Dr. Sinte Isintiang. Tadi. Berapa honorable speaker ay may nay kanakwa manibin na sila kyo ate sa bunday sili kita na panani ka kamauri sa mo na may rom de speaker ako na representative sa Monte Carlo minita tante yaway tan ora kami pinin mauri o yung ane te takan na sila kyo honorable speaker ni number 2 ante tiwata pepa na busiya te minita ta pena kaya pa kaya pero ngan pakan na yaman ni mo sila wa kaya leave grants tani makuri kaya kunan de kay roya dengan private business dari riki ayo buat tanga wabi menimau kurap Jadi nakakakem sila kung the presence is excellency tanas mamo the presence. Kalau ada speaker karinig ako imay na ikakanas sila kiti tisatiya karinig teman-teman peso ayo pun narita ko tayo kanaya pagman na ukongoran temuantay na ada ta common presence ahora kinabangkay ang kaya batanan yan kilibes pa ni imena isnan ko ani painarak na taban pa ka ukongoray bukin na punare pun makuri parang kamera iki ya ares karaba bari hapon ada makuri online na kain na tapon makuri isi taban kay meti sai na bari kaya batanan sai in the country na kanwan every day kata tema ko rin katopong ngani pun ya ento ya na isinan pa through tanan digital ra online te communications na era pan te pensikan ka kong at usin te pa yang na ata ya kaya pa sa comment persistence ay to wana na sira kare eta urang yo to mo ko ya pun minita na pa to ron pe ni bubuk kainis na tapi untuk komen Palestines. Awal itu kan nakakahan na select sa ti teman na kadinig may peso. Ikan tagin na konti sa ti teman na kadinig may peso. Pa yasan waki kapakan na yaman musaraw tan mo kuri inta kampana ibukin tiriri ki wata nga o binalimaw. Akurap. Kurapa Palestines. Bukan nam select sa ti karinig nam select select. Dia orang honorable speaker kuai tahu kita di presidensi apa ini kita mengkaya ana si kawat tahu kita bubusi bangkai saru kon nukan nakas sendiri di kayu orang wata ikasoi mendi kaya leave grant meterang kana agiya kini kapaisia ayo processing am officials agita pe ya yo kaya rawat ate tang paya pun di mina pani paka di kaya kana ko pati honorable speaker Kurapa sati the presence. Karaba po kan na select sa ti teman may peso kang kaumakan dikit anay tira tau ta kan kapit makayo kang apon iyay kana apon isa karon pa kan na yali grant ay kana ana pon ibe pare kang ana bari tau ta ana ni pa ka ke isa ke tax akia ay taraw sinisin iron tau ta awake atara urun tau ta aki tara urun te tauta ngayan pun waki te kapakaban makana pun yang na babana
ina no kawa ki ai ata apon no tabo ni mokuri ki te ta te finance ri ka re e kona pe te pakamana na ai ya ni bukin ai ka pon ni ai na ya re ya tara ane era po bukan na strike te satia sa ibu ki ai na kon angaroin ada Kurapa bereses kawan bukan ng sex dia kornek Te kora ba Honorable Speaker, agi po kan na usiraki ani apo nongora na ki sisiraki te siraki ayo, takai tau dikin na kon te president sa takatikirai. Kora. ay sa akin ako narimina kan siya karimina sila kaya ng panaruewa ay wala na enamo may meron di sa dito man na kanda kami taro at inay na ay honorable te poy white sa te Praba sabaire awayo siraki ndi ngapong etamaro ayo ibusaki tau teka pa na tekina na kontamani pai patirate rate na kaponga na ki bukin di sintemere ni wani ki pai pundiki tirisi bukin temeka ke tirisi bukin te business ai do mai sinterisi ndo wana teka ndo wana tirediki kurapa sabat kurapa sa te o sige nga Mike nakakagam sila kayo yun di presidents His Excellency Tanis Mamo kay yay katabihan de military ay nakakagam sila ano ko yung presidents Teorita ka pongana ki na kontumera yari pundik, pun teoriti bukin temak, da mai se ono watanga, wani pupu api mai siwa te tanga tatara, nteka, nteririk. Ako dapat speak. kurapa presidents mon bukan ng sex sa tiya kornek Rapa te presensia karina ki te sabaire. Wa irang ni matata. Patirisin ka ya kapungan aki. Tirisi bukin te meka. Yay na pa tirisi na pa ibukin te business. Kaya ka sabaire. Ang guana pun na may saw sila ki meka wa tabi-tabi timinita. Ya katay sito wana. Pa iyatana ba timinita. Tapi na irang kakawak yari nasibu sa tipresensia ka ngay pa ngaya ka ko wa kitime aramare ay bundiki pero ko yai wani ki pen bisi wani ki pen nauru e konan na no nga kita yoka kana konan ni pitaki mentirisi ni meka na kontirisi ni business kurapa sabari tayo ako ti presensi. presidents Era pa bukan sila ki sa timan na kanilang witarote na ina no. Ya sukuan pa ikanuan ti bubusin ako do tautek, ya konan di ka pa mga katabihan na yung tautek na kon dia ina at tira kanuan si ya sukuron jud tapon mo ko di pon tabi na. Ale akan kanuan na taray na ay ka adidikin John Nap tiraron wa kay ka adidikin John Nap ade kwan na ben kay dana yung tautek na kon ti ka kandoy ti bubusi ay era ba ti bukan ti sila kurapa presidents yay ki rong nanon di sa tiya kornek san ko na sila karimina sila kaya nambana nambawa o yun na enamo mayroon di sa dito man na karinig may beso ay Honorable Dr. Sintiang tesati Te kora ba Honorable Speaker, o iyo de teka na usiraki number 1 tiyo ta pepa. E ko peta penkai ni pirira kita yan ka penemane, ire ke meta mamana na ko sinanu. Ibukin ko rawan ta peya tan makuri, ya kawa ki ibukin na peya.
na busia te tau teaka kana ye na pepeire dinanon tayan rates bukin tamana na ko sinan impressed rates kurap Kurapa sati an kagam sila kilon the president is excellency tanis mamo. President Karabati sati ya kadinya kina nasira ka kukure inta kinna pa yai te plan kita kanta ni ibu kini tanuan rate nam makuriak ke anam makuriak kaina office men te public service office ake atab na te tirai arabate kurapa president mon bukan nam sila kisati ya korinek. kurap bari the honorable speaker as ayo te mon bokan no sirak te korang dara pandam kaya te presidents on nabubusi nga naro na bata itaw right ay ya am katalatara ibukin na ya timeline am staff yon na ya pero ngayo kurap President era pa itu ay ndo ko ina ni ba inta cabinet parang kaya ni ata ni moguria na nalita pa ni akataya mon kanga collected data yon tanan rates na pa yakapong anak na pantipitipik na panjon nap o nakatayang kaninda karawa yakain bahay de kana na inapitak kana na school na ron Maria taka banen bahay de minta kami tapay yan na wala kina kon takap na sana karawa mo kay yakapan ayakam tapay na ayakait lain na suan ko wala ke ta aisan aya uke ke ay kakairong-rong utara ke kain bahay di yon papaikara na anatawran din na nun. Era ba to speak? Kurapat president tarane nakeri ay kan buka di sila kaya nang kanakuha na ako narimina. Sila kanimina punti sila kaya nang pana tabi na uwa. As ina mo mayroon di sa dito man nakarinya kami tarotin na no. The honorable the boy why the sati. Oyo sila kita kawawa. Te burong yon tarawa. Tinay na no. Te pentopa. Tapo ikay. Te uwana. Imatan te Paris. Sento yote pa. Nande sibigin na biyo. Te kawawa. Imatan te kawai na kon te KGC. May EBS ibigin na biyo na ba. Te katinuwa. Imayon na natapo te toyata. Antunun, itanga na tua, mentangira te katamarua. Ibusya kita tau teka, kaya kunani ki para te nga ay, te taya vakua, tayoka. Kurapa sati nakakagam sila iron te minita ibukin tabota kini makuri karikirake awakati matuan kora ay honorable teke wataras te minita. Biga ay may na ikana ko o kaya ya mo na matakan ka maurin kayo si sport content tatayay maurin ako imin ka pala speaker kanang tayporat pinestens kaumen na reke mo rapatan kay raun minita tante dili tan kay tara tante ka pala ay bantan ngora yari tay makain na makuro tama na ay na utapon makuro at misi ka maurin kami tinti mga tatayo umna pa na maur o yung ano kaya ka speaker ako rinek karapati sa dito man na rin may trawat inano na natapi ka tamaro ayo kurin ko ang wati seti erine pauputa kini makuri atapen kay ni makuri ta kanga yon ta kawai ade mo ne kin sila kayo kurapa speak Kurapa te minita mon bukan nam sila sa dia korinek. Kuraba sabayde, natabi ka, yakarabarapa, kain na Paris, bikini biyo, pa erike, tamarua. Tibubusi si tutana na kon temeta. E kurari kinta yoka. Nora di kita kawayay, kawayay ki maniri. Pa yang nang nakuroy tupakiya tani mamananga. Yanun te kaway. Kuraba sabay. Kurapa sati te minita. kurapa speaker ara pergi seti ya karnek
Ako kan nausim au insini ya asan karoi ta tipe parong kan dari tekinna asan pe karo ko te kan te persi pikir pe ye ne pa ye yo bukin ka to mo pente ka nga roi te train chike ka kasina ko enteran kasino ria pa ko ta ran ne pe mane pa yang ni pupura ya ya kare ke ne pe te tera yang mais ya ingan ka nga te meroro ria ko ye ne ka te persi ibukin ta tangwan ya compound pa no sino ko tera na ko tari ke kan te parong ta te mo ko na karo ka na ro pa nang tato kita karo para sa tayo pa kay ko na pun di sina ko na beta karo ta kana ro pa mo nen kir ka kyo enang wag ngen karo ante tapo kana nang age mo ne yakin de sira kayo ari kere mo mori kere ya ante peri sa dipikin po kay pun ya kan pun te men ro kora pa te speak Kura pa minute. Kauan bukan sa tiya ko rin. Kuraba sa bayo idang karabati minita. Ha tani makuri. Akana ata biakina. Teka nga yu sa bayo. Ay dang indap. Mani panaya. Di nakawata orik mani panaya. Kain na Paris. Ata yu akarik. Sa bubusiya. Pa kanayang roy. Ditayay maida. Kuraba sa bayo. Kuraba timinita. Na misinya matani makuni tawati miyan Kurapa sati ang kay tataran kangapon ti kang takarabaraban ko ano ko royan lagi dongan sa sana ko na sila karimina sila karimina te nampan tinu ayo are na bon mo na meron di sati te men na karinek may beso ay honorable Dr. Cynthia te sati Te kora bari de honorable speaker. Wayongan de te akan na usira ki noron na ko manivia nampan ng Toyota pepa. Nokon na ko meten to ko te Solomon Islands. On de takira makain na rap makuro. Hari ameka kini makuri keke. O manivia kain na nuan na sa te kiripes kiti honorary consulate. Nokon tau te aka na pai kai. Agian ko na ni popoki ndayan ka nga. Nabusiya te tau te aka. Karena aku nanti nanu ate bubusi ayo. Kurapa sati an kagam sila kiron de president His Excellency Tanas Mama president So baile kukurei. Nika kana sira kita sati erine. An kongo a tauro yo puta kini moku di dena no te bubusi ayo. Ayo pun kanuan anak ini baile tau te kai pin karabe ban. Ana rei takima tena sen kiribas. Arab. kurapa president mon bukan nam sila kita sati ya korne Te kora bari ki honorable speaker. Era ba te president na kaya ka. Masito wana te pokan na usira ki honorable speaker. Pa nabusiya te president kana to nakon ningay kanta ngay ba nawaki ya nakain ni pere ayo. Kurapa. kurapa de sati te president Iya kita urai konan tuang te tai kon te tai ere na waki e pai. Ale ai yon kawain kami te poiek anu ngota gerak akon te cabinet te karon na be pai na ya konan ti won na be pai te cabinet ma. Tai pun ina ben tai re kai ka na e pe pe sana kon te sati kadinek. Edap kurapa president ya raunaron de sati ya korne sa nakon na sila king kanarimina sila king nampan te bino no awa yo are na mo me ron de sati karinek me panap ay honorable sipang taratai sati Honorable Speaker, main nila sa pagkausisirek, yapon kanditay makain luwap mo ko na panap. Kami ako na tsaw sa iyo, mo minilom te Speaker, konek, makain lumabis, i-President, mana minita, ara tanti ay ka karinek, apun te tatanong ora. Kami na pinamo na may ulitin nga po ngayon. Kung era pa kangay te na usisirek, ikan busiya te minita te fisheries, gromil na usisirek, yon te katanyay, hindi ako, and the long line, nakupahanap ang tiyo. kurapa sati nakakakam sila kiron de minita ibukin bota kini makuri ibukin dia kawa kau pain na ramero adi honorable di panata ke siwo de minita
Kora Honorable Speaker. Sa resi panan ka maud. Ang yasan dergak no kam te Speaker makain nam table di tagi makain ka ben. Tanatangi da mana ko wende mo kan ben mo. Ayo ka kan na strek di sa dia kan nik naman me sit na mi pan. Ibu kuri in ko ang sa dia di mi pan ba. Pa tau roi. Potagi mo kuri ni pupuk sin te ya tau roi ye. Manin da mananga. Ai korap. Korapa di minita. Mon bukan nam select sa dia korinek. Kora pati Speaker ara pati minister dalakek. Ako ingay nga tinan kangan sisnar ko temale kati tiaka wayo. Ay kan busia ti minister na kaparapar. Ta ako nang kaparapar ki to yon ti ana kaya kayo ngara papar ki ti ana kokota yon yu ti. Timi. Pero bukan select di Honorable Speaker. Ngal pun ye ti ya kaman toro itu mana ngasi gaya wagi mga wagi ti project ti ito ni ye ni wagi mga ye to pan waris kala pan musinan no to World Bank sa kunang kan mga wagi yon talagin ti teman ano pan atau alin no dari ikaka ito roi mandua man na iyo mga wagi alimi korap Honorable Speaker. Korapa di minita. Kawan bukan nam select sa dia korinek. Ko rara pati Speaker rara pati minister na kaya kan naron layo ako kanga spun tapi yang ngai da mi pana pa yote takari kayo susara kita sisi kayo bapun kanga naron ti tap mo pari pun nakya na kari kisen tap mo ko ndeta iyo naron sa tai ani pugi na kispun kan kwa ko pa na pera tik sko wa pa ye ya peta tu on ti ke naron Marshall Islands yes nuria asen konon kasikara kiti tik uro ke ai kan pusia na beto ti tau ta simetain program kaya wagin yung SPC di non bagati te fisheries teragi ako nan kari kaya pes pangar nito yon kiri pes kaya ako nan kawakan na long line men ikan nan tiyo. Korapa jadi minita. Kora ba tiyo no bosbi kasi no ra ita kin ti sedia kan nek ati nangi ti tai ye plan kai yon kang si takin plan kai luon teman ti tanari ki me ai kai ti Honorable Speaker wag ke sesan kadar darai bukin parat sanksi pana pati jam orang di basun gaban naron nari takin tere wag ye ya toro resim Honorable Speaker tere toro ye ye tapon magudas nari takin maka ye bukin te teman ayu kaya mana ana pati te Honorable Speaker ya kai di takin mati setia kali nek jangan te na wakin te pe kolaba Honorable Speaker. Korapa di minita. Kabenan bukan nam select sa dia korinek. Kora pati Speaker rara pergi ti minit na kaya ko na tawa kanon na meru takin bangana ya wa kayo asawa ki mangai buaga ya wa ki tayan yo sa mangkas ko gibuki ngai ani te pa ya ngai idoro nei patra ki segunan sinagi mangkas ko gibuki o te ka woa ikan ka meto te pa ya te content lip ke sa te ikon te pa ya te kiperaki sagi kan ti kaki sa te ngela te kiperaki ngai sa kaino ngai menera pa ko ba na state ngai yo sa kaino menera pa ko ba na sa te ngela te kiperaki iyo ko timita kau ruringira detai sakit pergi rap Korapa jadi minita. era bukan sekai kawan tahu asa tahuan kami tu ani sesentak ini detai suagi andal dari tadi dalam aku lihat mati disedia kali ini detai yang mana ada sini korapa dia mana Speaker. Korapa minita. Sanokan na sila karimin ana nampana tepmatuan. Ayo ada nama meron di sate temen na karinek may tarotin na honorable te buhay why. Te sate. Sabaire takatirain yan ta puren iro ya kain tarawati neinano te pentopa agiana kawarati agency bank ibukin po kaya ponte kati ayaki busmayak amen nakirori ibukin apa ibisi Australia New Zealand waki katira nomata yan ta poren ka buebue e busaki ta uteka pa inatwanga te pam ke ati yensid pa area inuwa ko ni katamaroa amen katoka te kati ye imain te betemba wabui mewanua kurapa sepai Korapa
Sati, rana kaya kem sirak irun de Presidents, His Excellency Tanis Mamo. De Presidents, Ikukurin ko ang wati sa di temanda, karinya kami tarawati ininan, paesan to pa aking kay takanga ngayo, irom tigin sa bank, nanukin na naobis sa po ipandae pa, hindi pong tipuin ang nokas, hindi dikiyay po wata nga, wabi nono. Ako rapat to speak. kurapa de Presidents, mon bukan nam sirak sa tiya korinek, Sa baile, punta tayo ka ni karaparapan na konti yan zit. Mga yeto payo, ipanda yata. Iwarari pairiki. Yeto kinapangkan ni, kapunganan titi yan tatapurin, kanga pun sita kanota. Kanayang roy rung ti presens. Ang kanayak, sa bubuset ti bangki. Paya pun tayo ka. Katamaro ana pa, ari bailik. Kurapa sa baile, awani ka banin na usilat. Kurap. kurapa sati, de Presidents, Rapa bukan sirak ya, ay ka ngay titapong kain, ano tapo ti bangkin na ng karawan na service ay pun paisipan da ang kananikira na ataw raw ay misin ni bubuk tapon ni bukin di kitara ti buman ni mate kang apo si ti buman ni na ari ipanda ba ayan ang kanya na tapon ni lang da taw raw ay buki ay ti boton namat kana ano kono ni bukay ni bubuk na konti sa tiya ka dinek harap. kurapa de Presidents, ya pun bani bukan nam sirak sati, kanis na tangin ko na rin sila karimina, sila ka na ng parang ni Mewa. Ay naman meron din sa tiya karinek. Teman na may beso, ay Honorable Dr. Isintiang. Sati? Kurabade, Honorable Speaker, ayaw ane tayo kan na usiraki, ane nang panimewan diyo tapepa. Kura kanya naman, nung kakinaro ka, agi kapungan na aki, bugin tapay nora kinikiripes, yaw ane beso. Ano siya te militar tapi na, kanya ako na ni karigya te tapo ay Yunus, ari ano ko na yang nuni kaki, aro ka, makaya kay. Kurap. Kurapa sati, nakakakem sila irong de Presidents, His Excellency Tanis Mamo. De Presidents? Ibu kina ba ay pun naki mo tamawa ang kayon sa piso ay pun nang karauta ka sa tayo yung kay naki mo ko na uputa kin mo ko ni kita me te uputa kin mo ko kin te me lat lens ang kari ke tsepa ibu kin topan te bubusi ayo Kurapa de Presidents, mon bukan nam sirak sa tiya korinek, Te kurap Honorable Speaker, ikaw wera ba te Presidents na nakaya ka? Ay, ikaw kura kanya naman tepe yaw ane peso. Napasiga binili kita te bubusin na konti Presidents. Ani ay di kita apen tau teka ay ka iris. Iki ko na ikaw nga kiya ito nuni kaya yo. Ito asak yaw ane peso. Kurapa. kurapa de sati, de Presidents? Era pa bukan sa sirak ya sukuhan na pa kanuan te mo ko era pa si bukan na sirak te sa te ngadinek ya sukuhan na pa kanuan te pun nung te di kita te lens akan te melat ako na ni bubuk na kon te tarakin te sirak yo kana ina ko na hindi kaya nga topakin na inanun te ayakan bayad ada Kurapa Presidents, erana raunan di sati erana sirak, sanokan na nokon ada sirak eri mina, ay nampan na tapi mewan mua, ayu erana nama mayroon di sati may pana ba, ay Honorable Speaker tartay. Di sati? Speaker, kagayo ko sisirek. Itime to an kaino no gipoira, yon pana pa ibukin kaibuke, ay kanakonan kapongana. Ikan busia, te tau te pa ya pa kaya te bubusia yo te yok. Kurapa sati nakakagam sila kiron ti temine de bukin tabota kina makuri bukin rong ito man na mamana
I Honorable Alexander Tiapo. The Minister. Koraba, Honorable Speaker, oyo kakan district, na district sa TV panap. Kawa, autaw makuri, kakawagin tabusi ayo. Ay kurin jakin dapa, ya tauroy makuria rin katokan taka ayo. Korab. Korabati Minister. Mohon bukan ng Secretary sa Diyo Karinek. Korabati Speaker, arapag iti Minister na lakeka, tauroin tin, kiperati makureyo. Ay yakan bubusi at iti Minister Karinek. Atau nukon ninga iti tayari ala kiperai kanun te tuwa kayo tiyok. The Minister. Koraba sa bayan, awari si taniyin, nuwag tayo na kanuan ra, arado ponpong, ako wadi. Sasan karinayo sa bayan, ayo, ibura karoon sa bayan, mas kakuhayin ko ito buhay na yon banat. Okay? O, punang kangabunye yung katapanan na punang ukuro ng tayo na mati, okay? Kangat, irangin na, irang koro kangab ngayari tebay nga koro sina yasan kakayag to buhay yasan asan taon ani at tawroy nang kani ay siyaran kurang kani bana sa din to buhay nga sa bay paron nangan angan kan makin to buhay ayo kay sa dia ba ena pun tangiraron kami to wayan na maron karawan aryay no ko yer kor kaya sa bay ina kram sa bay ba de sa di bana sina kati an karokoida ke artan mo kay sinakarokin pun inon dahil sa dahil o nani asan tin inon nara artan mo kay ba ano to wan da kainan asigen kiberi ngai ya kami ni bay o asigen to ron kare sa bay asna mo kuriya sa bay era Koraba Minister. Kawan bukan ng Secretary sa Diyo Karinek. Korabati Speaker, ko arapati Minister Karinek. Ako ikan bubusi pa yang men naron ayo nganay tisabi ngay ro sa mga puntara arakan panay apun ko nung koroy kayak payo ko lay takawon en sinisini yakun meran wan kip meran wan kip very long project ngay the point a very long story yan mga tiyakin na ako ayo sa challenge sabi ba ayo takaw Selagi ke challenge patosi kay di ba? Kanako bukan ng Secretary sa Diyo Karinek. Nabubusi at Minister Karinek iti speaker tiyok. E kung hindi tayo mato sepen, tayo na the development partners, ako na po kinang kapakati po ayo. Ayo, something small. But it's transportation. Atin ang tawroy meron wan kipang kape. Ngayon na kaya meron. Si tete yun, si tete po ina. Ya kanga ngayon, semua yoro kami po ina, tete kayo. Ay nakanga nga korona. Napurupusi ko titimili ako rin. Natataw ko lang ang Alex. Ay tangiro. Ano po yung kasahan mo ra po yun. Kapag ko na yung development partners. Tiyo, make it fair. At ikaw ang angki yari yung meron wari ba? Don't talk. Para yung meron. Autay yayo. Napupusi. Puka mo yayo. Saan man friend naroon na yun. Sa sifu friend menteria. Sorry, kaya ni bukan ng Secretary. Ay, korabati sa The Minister. Koraba sa bayan, silang inotan na nakangapanap sa bayan. Ako at silang inataron tira kayo noon ikita buhay rayo sa bayan. Kayo puniyan ko ito buhay rayo may main. Kaya kami nakatikin tayo ito koron aron ta kami tawayan nila korek. Ang kani naroon na itiyakin na. Sasan itiyakin na arak kamo ko rayon na sa bayan. Ayer dulu bata sa sekolah suangin tayo ani asan setawain korek kan sa bayan. Au kurang mau kuliah sen dah. Ano rin tayo na sa tuloy mo kuliah sa bayan. Jangan sedih pare sa paano meron kayo ayo sa bayan tupoy. Tayo yung meron warga sa bayan yung go west. Sinapunta on paano pare pun iyon sinapunta aron titin. Sunod aron titin na aron karon meron warga sa bayan. Ano pun tupoy ilang yasan karon karon tupoy sa bayan. O ano pun kangay pun ako na titin sa bayan. Ayari ara kami tupoy sa bayan sinakati Noria. Paya ko nalira. Sekolah mo kuliah sa bayan ini kita tupoy na. Ito ba ani naipunta na ako na inapun orani meron ako sinakoroy na ako sinapundok. Ay ara ka mo kuliah kanila sa bayan ani asmul ben mayor sa bayan ni dire mara development partners sa mo kuliah kay. Ayari dia kaskolan ben di di sadi ya ayo kan kay ya tatel di siyo au kawan ni kay kaya rin tarawa au tingin ka mo kuliah kay sa bayan
pari ya man ya mo ni man ta mo ko ba yo ke au kan ni ka ba sina ko na no ram ta nga ele no ba na utan mo ko utan ba ko au ti lu pa ta sa ga na ko na bu kai kali ka para na ko ro na ka nga pa na ko pa ina tu ke ta nga ka pun ti roi apun ro ko roi ni na te tro ro sa ba pa ta nga apun fish challenge ari mera i pa na ay au sina ko sa di ba ina ka su ina song ante ay ari sa di yo kyu sina mo kuria yo yo ba ina ka ti sina ka ti ka mo ta kunan ta nga yo sa ba era Korapa, timinita, kapinan bukan nam sa dia kornek. Korapa ti speaker harap ti minutes andar kaya kapo. Yapon kakapara purin dolon dak ngati. Ayo ipun tabi kaya papun idan tanga wa mo hindi na kinayo. Ako kurara pa ti minutes. Ek si yung ra upatan namin. Yung ra na bete tau kayo. Korap asta kabay. Korapa sati, ada sila kang remin, apa sila kang nampanono. Nawayong kanya rin na mo mayroon sati teman may peso, ay Honorable Dr. Sintiang. Sati? Te korapa ri te speaker. Ayo kan te akan no siraki. Nabusiya te tau te aka. Kana iya na kaini pere bukin ta katamerwa na kon na te housing. Yo ni peso. Aki aswa iro ko yai te no pai. Korap. Korapa sati, nakakagam sila kiron de Presidents, His Excellency Tanas Mamo. Presidents? Ikarabati sa tiya karinek na nasira kaya kunin ta kinna pa yate plan kita kain pahit. Ibukin sa katamaro ano kung nanaus sa housing yon piso akaya tuwendo ko ye yono pai naron na pa ausa kay pairik nanikay ikinipyo atanay. Arabat. Speak. Korapa Presidents? Mohon bukan nam sila sa tiya kornek? Te korapa te speaker. Te korapa ri te president sa karineki. Na nakaya ka mo ta merwa. Abang si te tungan na bukan na usira kita honorable speaker. Tayo yan nakataw-taw te presidents para nakon ningay. Yan ang mga wakiyay te face sa Reymina. Korap. Presidents? Era pa bukan sirak naron na liya kanasa tapi yang kay ono nang giparari mo ina. Ta kanasa kinanon tiriri kayo ta tiriri kaya po kang atawan no ko panen tamaron kaya kaje te sirak. Ada iya yang mau kerja housing ada nanti nanun mua akia waking kaya saya na kiberali hari mungkin nah itu kang apa juga tahu tak karena saya jadi kiai nang pendapat jadi kiai tahu jadi kiai ada betul itu speak. Korapa Presidents? Ya raun benar nanti sati ya akarinek na sila kingkan na san kontra Reymina. Sila kena nampak nanti pergi mau tiap-tiap metenu berapa? Ayo na mo mayroon di sati teman na kanilang may tarawatin na no yung ang te foi wai di sati sa baire o yo sirak nana para si te tau teka aka pakan te mani na ki makuri te mani ni kara te mani ni mauku te mani ni musirawan tiriri ki na koya tani makuri ni kampana Eki taki naki, pa na kunani kapakaki, inte prorata. E kunani kali naki cakanta ni ngane, yang inte para si, kuraba sapat. Kuraba sati nakakagam sila kiyon di minita ipukin tepota kini makuri ipugiyain ron di kira kita kakaro kumirawa ya amata Honorable Ruth Cross Konsing. The minute. Kurang honorable speaker to ya mon na mo mete panani kami aurin na koin honorable speaker ada presidensia karinya ka women presidents taban amine yai minita di dan takai tara tante atan nura panan tarwate ina ina kami aurin kami kanapani ni aure igai tawan strike down sate mai tarwate ina ina japan topa oyo kya khana Ukraine ko asa patakay ni Beire ibugin kapakan temanin naki makuri temanin kara temanin mauku ateli France ke temanin musrawan diridik na ko yatan makuri ni kampana etakina giyai are konan kapakaki into prorata ngana noraki biyaina Kurapa minute mon bukan nam sila sa tiya kornek
Krapa sabai erapa timinita rong sati may parayu at angiraki tarawatine na no te bantupa na si kangarisa pari ay mataw te para si yanak mayara pangkay pa tiri tiri roy pangayayay inanun te para si man te para si ay mataw yang anay te tarik tan te so te tarik tan te so protection ake apa si wanu na kora pa timinita pare nga yayarin imay nga ikano ko au ka na ban sila kita sa babae ayo pun de tay manu wa timinita tari wa ti seti manti tirayo maya para tarawati no ayo pun dia may kapintena no sa babae ceinga tsaka mauri na ko'y sa bahay, na ko'y yakain ng tayo pura, na ko'y naraperistensya kadinek, na ko'y nabatakawuman ni peristensya, pa imarung, pa imakuri. Era pa, subukan siya tiwaya, pa nanganak, timarung nga waya ko. Na ko'y yan na ba, kain titirayo, matirita, ngayon ni ka pa ni? Sa day, kung tanong ko bukan ng sirak tiyak. Sa bahay, awayo au sirak pa kam kukureng taante ganaro na bayet ka anak kamau dia wanai nga apara tarawati nei nanu ya to kya sa bahay ya to kora awake au sirak kam na pani mau taante Kora pa sa day, yay mayroong ti minita. Kaya di pusmayan ke ayya kita ay wala de sati yai ki happen na may rom ayya asa sanawon na ko na sila karimin an nampan de may suwa yo na mi ota pepa o yo na mo may ron de sati akan may pana ba on ro si pang atarate de sati Ora pa te speaker. Kanga yo continuan si sirak. Inan aus ay kana ko te akila ki pa ye tan kentan ay kana kar ko ki yon pana pa no kon te botan nometa e bugin aken na yamani pandan kan bubusi pa ya pa kaya te kari kire kayo ti yok kura sati te ina kaya agam sirak yon te mi de bugin te botan makuri kari kira ke kau pa kati na toan kura di honorable te ki wataras te minita Speaker ko rin karapati sati may paano pa bugin na sirak. Kurin ko sa nakon sati yari on kon Maneaba ayo. Paisen kapata kiti auta iron water tank distribution project. O paano pa ngayon tungo na temoro e nawaki itakarikirak. Kurapa minita mon bukan ng sirak sati ako rin Kora pa te speaker ilang gara pa rin minita na kaya ayo pun kan te pupo ang ti minita kadinek iru o tono kon ningay enar ko iya tangke kain pana ti yok Kurapat sati minita. Prabati speaker ada bagi sati sekarang ngayon pa inaruo manin tekari kita kayo yay malan ya senta uroi men ang duo no konti kang konti tekapenen kuatan trikay atau mereka kan dia kalau kini bahkan di beparung ay muina sina utara kiti ti kapatan di sepas pa ako ng cabinet kadang ito na penen trikay kita mo trikay po ona kurang kan implemented kan wanti tekari kita kayo kurapa speaker Kurapa minita kawan bukan ng sirak sati ako rin Kora pa te speaker rara pa rin ti minita na kaya ko ay pun panan no wap mo kora pana pa kahit no kon taw sayo mo no kon ti president makay na cabinet ako ran ka mga kari-kari kiti ay tangkentan kain pana ako ariyet yet rap Kurapa sati minita Prabati the speaker IEC kan katanya na kon ti sati pare imain na yo yay makuri kana karawa kinap kanga katamaro ante te tangere kanga yara nak pati million karan tank ana te semai sira patana ana yakate yang kay makuri asan na kora kin tante wike kan ko no kon karawa te katara yo ante makurian pare nang waknan makurian na pa te katan nga pa ana ko na say main karawa na rin mo nan Prabati speaker Kurapa minita kabanan bukan ng sirak sati ako rin Arar pa te speaker ko yakan kahit ori no konti minita ay kay tangke kay te akin te million gallon tank punta yan tank ko ino te BBC takampan ako sa kahit
pato aki koro biru ya development partners ya pun tapi aya koro ya misai koro balik arieta yeta Kurapa sati sanokon na riminang kan na sila kan nang panati wab mesua ayo na mo meron de sati temen na karne kemen kuno e honorable tawani meria sati everyday seven kora bai mungkin te akan lagi wote yo ai ya musi taragin daw siya ke kora aya tawna kiti sila kan saman ko na sila ka riminang kan na nang panungwab metuwana ayo na mo meron de sati temen na karne kemen tap tuwe mea honorable tarakabu tofinga sati Ora speaker. Main kana ai kana ko de ta kana usira ka ya urei dei si panan kamau de tiasan na ta ka kian mane pe mayo dei ta ki kai na ra mo ko de to myang ya kamau ko ri ki de speaker ma kai na mobis ra president ka nek minita ira tante stime to mine yan mane pe de te nga ngayo ta nora ra bodo na meta ke te me to de ri si na nora o kya roni ra na bente de live streaming Narana mewa sa perigin mewa. Ako kakay te akan daw sila kare number 1 bedowana. Nabusiya de minita nakarinek nabusiya de minita karinek nakapara-para yon pitakin naron kabuwakin te pa yon nawab makora te tomyang kaya mga karawag te pakaman irong to call agents eh mga kanakuha kite mane nakonobis to call ipeso. Ora ano speak. kurapa sati anak kakam sila kiron temini tay bukin tapota kin makuri kira ke akatema tuan kura e honorable tike wataras teminita The speaker ko din karapati sa titi men na kanina kami tipito miyang ibugin na nasirak. Nagkaya kana, karawa kiti pita kami tipopay dapat ang teman na kung tipopay di nanon TIB, kiti post mo, kapungan na ina pa ko kapo, ay bugin katamaruan, ako warikin ka nga ngayon kawagin ng teman pupuray doya, aday chance. Kurapa, speaker. kurapa teminita mon bukan nam sila kisati ako rinek Kurapa, honorable speaker apa na kaya ka de minita. Nakarinek, ito pa. Di kaya kakangay na. Ito na kaya nanon di tawak, apo, dapat ko pa, dapat ko apo. Kau di kakawagin daw makurayo, ba di tawak iyo ya mga kuran, karikit, di takangang. Hindi karikit merimuin. Aro kon te pa. Ko kana ko man, ko baka man, di IP tira, na kaya nanon kita kariye, men di jobi si beso, kuran di kiti. Di nimewa na ko ni suwa, kito kan diyon, di wiki. Ano kuran, di kinaki, ampa. Karena kan sekarang tarin yang mengakin ini bubuk meti kang ade deken te pa ko yara boton na ngai sekan bubusi kana ko teragi terana to te yei te mai seri ko kana ko gidi naron te pakamane to te mai seri to mente dian to na tenga to ya ko na pun kapakagi ron te change to ko na bubuk na ko yara boton na meta ke pun kai nano to karike mo te no wide te trump po kan te tarin te debate arabo speak ya mesti ada minit ada orang tera irap. kurapa sati teminita Kurapa speaker na marikisati ya kanina kaya ko bantoy niya ngwan ta tos na karikete ta limiter ka nga ila pa miya ngwan ni bubuk ka tas na maruro kinande makain na call kunan ka ngaro na ba aron na yakay na rapoton mamata. Na ko ka naron na to kanina ni mararati karon ti ka ngandar kandar ng tayo kayo ti IB yang European metang kay tayo kay ron na bete post mo para nga ako si kana ko kay pun ko na pente ta porto ko na ma sakit yan di pa na ko mayate mararaki pero na bete post mo kono ko maning kay ako kana ko na pete nampad ng post mo lari at ako ta ina pen kay dikete manin na account call ma ko dong na pete ta yan ki yara pa sinanori tira kan kana tira andaro tira kanga ma tambu busi de sati ya kana kare are ta kana yete mai sa ko ni ke kono nendo to de change ako na to yan ang pubra to mo ten tungo na tengay ya kono kanin kana ko gina nun de TIB gite te post mo kurapa te sati ya sa makuri ayo makay dara ada ko kurapa teminita kawan bukan nam sila kisati ako rinek Sekali tahu de minit naron na. Ko ito ko te kanga ya gidi-gidi ke meti kana ko man to tan ngagin te kariya ya may tarawan ko te change. Ay mga iya na tayong diriwa. Ya kitiriwan ka tuwa pong de tira de pa to at kuran de wa pong tiripong ke kan nakaginakan ngayar kana ko. O baka mari mo hindi tayong diriwa ke kanga ngayari kuran de dirip. Te sila gidi
Honorable Speaker, ayo ikarawak yon kidibes. Tawagin po pa iyo ikarawak yon kidibes. Kabe ke polisi na wapa ko na to miak. Ay mungkin na naging mais yaman kito ay naging mais sintaman area. Ya nando kito aki naron na ikan ngoray ron minute tayo. Minute? Karapat speaker para kisati yakowa. Ayo pun kanga na wagi to call na ron takin na kanga na sensibility na ko yana na i-change ka pa ni pa. Ang ko ay kay karon kanon te makuri. Kanga kanon te waki yon ka po nga nanda pa ko way kapo yon te man ba. Yo ko wa kana ron pa inora po po kan nam sinag pa. Pero to communication na yakin ang intabaro emergency change bara. Ada kuata ni koran na ngati tata green light pa nang koran kana ko kana pa tin daw pa yasan ko naman yasan ko torong na naman nga nakaraw te kan din titiran na te bugina kan kana te tirong an na punte bugina kan na ret kuata pa ay de mo kana ko kay ka sa tayang kay pati communication na te rita gid na nun te internet yan ang dupe de meta kono ko ang kay ko commission tiang kay na ko yakan ngay kay mission tiang kay na ko yakan tama na ako na pwede binisi na pe okay na ko tayo te communication breakdown sa katayan ni Loro yon nanda sa na ko ayo tawagin as wagin ng kay metokol na aray change yan kangay te po pa di kapungan ante pa yete IB ako ano tayo itinan kanga te po kangay toy cosmen na te po metong ano tayo ka cosma ato inangin dokon meran kay pa tayo yang ana re ko nan solve mo te ma sinabubusin ako di nako yun na tanti pa kumabuki ya business biliyakin na ya yara ya account paya yang ande waki wa ina pa yo bugin nara ra kanga isa punu waki ra kai kanga te ji so wa to ngai daro dara ka se to kita to tonga serien ka katane ye na para potan na mata ibu pa nanu na para ka hawo kin me nanu na yamane dia ka ke krabati se para ra para kite sentimeter to me Kuraba, minute. Kabanan buwan ang siya sa tiyo kornek. Koraba speaker kornek ako ya kay daw de minute naron na kay daw ba ya para na ko ay para roy de tira kanuan di naitera di toko kata meruan na service atau di teron po pa sa kacuka pa tapon di tira kanuan di yawak sa musia dari Maneaba kita apon di kona dik ni kaya kay tare kanga kaya tapi wa kaya mangara ka ko wag ba mangari mente tira irara balik di speaker ara balik di tebini tawana kaya na ko tira ay pun po sila yonan sa nakon na sila karimina no nang panatip ng ruwewa o yuwari na umuwirin sa tiya karinek may panap honorable sipang taratay sa tiya Kora the speaker kanga yo kawon sirek itemeto ni kaino no ki te karikita ke te rem pa na kasaki ibukin karukon pa ni makuri yon panapa ikan busia te minita karinek pa ya pa kaya ayuti yo nakakagam sila kilon demi tayo bukin tapota kini makri bukin nongolong itu man na mamanang honorable Alexander Tep demi itu Koro iya kaya kasira kayo sa bayan dayay iko kawa ayay kanaron de katanaroan de turam yon panab atau royo buat kin lumokuri ni bubo yon na sa bayan bukan ng sila sa tiya korinek But speaker ara pa minutes na nalkek ikan busia te minutes nalkek to no kon ni non to ya plan ke bukin koron na yuti yo Teminita? Koro sa bayan ako at narna ayos sila kari timeto nga kakagin te temsiyan te yan ako sa bayan punya kakamukuri kasin koro yon na sa bayan asan de gate te sabira koro hindi kanuan te gay sa bayan ni February kasi nol kami to eh wat costing isa na sa bayan ayari ngay askaro yang sa bayan sa barong ay kabani kasin waki tapos ay kasi te mise te ngay na marino te temsiya sinakuha karon karon pa kayo sa bayan at sa dita kinakon sa din ay o kanan nga pa adan bini aron bayan ka sa bayan sa daron dira aron ta kayo ni panap ini bayan katag ko kari ako na kono ni tira te green truck kari na kono si nububugyan na ayo ang kay si dura sa bayan sa dawan ngay na tumari sa bayan ari ngay understand na sa yiga kamukuri kasin karon ka sa ngay yan yung bayan sa bayan was sinang narinig sinang gibar ayo sa bayan sinang kaya mo guri kakaya kin mananan ka sa bayan ay lula kan sa bayan ay sa bayan ay nagset sa di ba inangan ni pa sinakunan ari kakamugri kin ka sa bubusin ka pero
os nakatibin ako ari kina sa bari dai ako no ya kain paano sa bari ro Kurabat minita. Kawan bukan nam sila sa dia kornek. Ora te speaker ara te minita ko mai sana kanon na kaya ya kasuan ko ina pare ko to ya ta te pai te kinda ngai ya kasuan ko mesa takape yan te usai yo skape le yan te tau buki yo pa tera ke pun kor no ke ko ngai sana ngi mente pai te tian sa ke sa pun tangira practical kurabat te minita ko te gra ina mo kira Kurabat sa ti. Minita. oro sa bari aro banan de sa ti mi bana enang daro banan nangan ye te ka no sa bari abun no ra ka te bota que no me ocurre en campeón que está bien y van a ir no voy a ir se da ngai ara sanayo para ngai tirante te maritime te infrastructure me ilu se da ngai sanayo pa mana koro wan ner te manging na kai dia que ban ka se da na transport se da ngai ara kan tenga pa rora ai kan ilu te tabun mo kure kan ai ka te se da na ni te que sama kure roi ngai te se da abin ka kawang te yo se sekretariat se da sekretariat ay ya kora kain no dia kan pana era sa dai Kurabat minita. Kabinan bukan nam sila sa dia kornek. kurabat te speaker ara pare te minita na kaya ko estimato nora estimato ti kina non te kan te kaya kayo ako na mamaning na ba na development partners ki yam ka nga te technical side pusi to kore oren wa kon koro ki kanun na project mara kain no te potan kurabat ale te kro te wak Minute? Ko penung di minute. Sana ko nala sila karimin kan. Alin inamu nanam para te wabi matinu inamu meron di sati. Teman na karin dia metep tuwe meang on ro tarabo to finga. Sati? Rabari kite honorable speaker nakanga te kan daw sila kare nampana wabi matinu. Tabusiya te daw te ka ori kita pun magure re kainis meyo. Pokai ya kai te na torua karawakin de ya bris ari te meia na kono tuaru kai ya uruaki onda ki konan toaki on do taron te mamana kai bukia bukin kai te rei o kare ke kin te rei ta meo rap Kuraba sati ya nakaka kem sila kiron te minute bukin bota kin makuri kari kira kaya katima tuan kura honorable te ke wataras te minute. Prava speaker ada pergi seti ya kadine ke yo ngano keka speaker ko dine kai to wote seti de menna metito miang kadine ke na siak gurin ko amo de seti pa to ro yo to makuri ni karo ko nora te police re uruaki an karo te kamete pai an ka kaya manena prava speaker Kuraba de minute mon bukan nam sila sati ya kornek. Prava ro speaker stimme ton kai to wote te minute na kaka o te naron re te akinda tauroina na ta pon makuri ani pun karo ko andora de polisa yo de honorable speaker ako de ta ko tayo pun daw ta kanwan na program kana to yi te tayo ni yasen katara to ko na de sila kayo ro nan karo ko de yo kana konan karin dai to ni ngai tayo ni yasen ka taw an tira makai na yo kita makai na po honorable speaker Kuraba sati de minute. prava te speaker ai pergi te seti ta sanora yo min tau stikak ni kana ko te menna yanara pun mais kan wan utan kai ti rai sini ma sina katena per kadina yu bo konra program na kon nora moti karo moti kamete pai prava te speaker Kuraba de minute. Kawan bukan nam sila sati ya kornek. rai nai daw de de minute karinek te honorable speaker ako sinora te tauroina nora yo te kiberakina to min tiaus na rendare maneveksa sa tira kina si kaunga ko to pun te ka nga nga wari ke me to pun yan te wari ke na ko na te ka usi to pun te ara pa kauya te aria ke ara insinia to ora an ka to man na be bukin to urwa ke yo nga yes pun to kila te tera te to te ka to te to pun makuri are kainis me yo ko to pun te ayu ora pa kanwan te te bekian te to sira kin te tai ka ko ka pun te tarakin burisai kai bukin te tera te no pai ana tera ro na pai eroko na isinian katara ya dia uruak dari tera torua atau ya kan kana pe ya ane yon ka ina ben uruak ya te met te nako bangai sa kavenia apa ponte usi rap Kuraba sati de minute. prava te sebagai aku ada tan ata ke bare auto makuri te tan de pako kana ye ke ma kana sekitan
an ka tauro mana na ngayari ang kwa te mon face sina kroya sina no kon karawati kamete pa yon na ngasies pa tira tu duak o mai sina te kapene mon re to na kaidan ok o to na man da krawana ang kan men nukira kan sina rita kan meti te rapota ni kaun sina te temsia o mai kan kan re wa kan re muina pa tira arun ka kai mon na ko ada tanda pa ko ngaya mo ka na mon ko yon te mon bukin karawanti te assessment yon te tu duak kare dar te akina kinte disira kaya mon tamaroy ako rapat speak Rapat minit. Katinuan bukan ng sila sa tiyo ko rin. Taga bukan de sek sa pon ka suka pati ta kanwan de makakatabi-tabihan de payari ka ng siniya tira di binit tayo sa kasuka pa kanwan na iya yang bakuri nangaroy na tayo na to andegen manina nangaroy na Rapat sa tiyo. Aya, at sana nakunara sila kariminang ka na nampan at tinubuy, na mga meron sa tiyo teman na karindak may Peru, ay ang robot tawariya kuma. Sa tiyo? Kurapa honorable speaker ay main na kay kanako sa tingin nga po ngayon ya lesi tanan panan kamauri nako speaker president kan cabinet tri ang kaitara tantin kapen ang ayan de tamaron ting nga po kan penen mo akan nga tayo na ustak temeton na kimya utaus kamaitro o chespak yon na makoro ay Peru na busiya temenita akarinya kereta pena kunali kakaya angan kami awan narapain kamaitro ay kay tayo rap Rapat sa tiyo, ang nakakagam ang sila gilon de minita ibukin tapota gini makuri, ibukin tiako kaupain naramerawa, ay ang robot panatake siwo. De minita? Kalau pati honorable speaker na pati sebagian di sila meron di sa di teman may Peru. O iwan kaya tau tak. Iurin ko ang sa di ari ni may Peru pa tauroy o putang maguri. Ibubukin ako ng ngayo. Dito yung matakaon sila ng Peru. Kalau pa honorable speaker. Rapat minita? Mohon bukan ng sila sa tiyo ko rin. kurapa speaker kakay tahu na konti temenita karinya ginkakan dara arabusi bukin dangan tetra aira bayar enang makuria ke yo mete tekang sira arakan tani apa eno ako ta ditan kan te tu tetra sirak kana kunan ka paisa yo te temenita kang arakan tani apa yar kuni na tanda ko kana anang pago kun karoy pai kai arakan tani apa sakit kang ena paisi ra rai bubog na konti te makor ngaya snabusi na konti temenita kanina kana kuna ni karina Peru pa kanuan na ba na program titayo ako tayo. Pero Kurapa sati minita? Kaya bukan di district honorable speaker ko di bunyi di bepada dengan amin ngai bikin kawaran Peru. Nah tapi ya tengah ngai di tapi waktu nan pain mau ngai bikin the 5 class ayo itu mana ngade ya kalau ini betul na de bos naninsin ande te ma trakin trati nanos kamoito te te bebe ni kai mana na kai bikin de kalau kon te pai kai no bikin the 5 class te ngai te nan dengar ke kai no bikin the 5 class ando kon ngai te honorable speaker ya mana na beti ate naron ni tagin na Peru tol me bokon te mo na kawarki bikin de na to akeyo kora honorable speaker Kurapa minita? Kawan bukan ng seks sa tiyo ko rin. kurapa te honorable speaker kakay tahu di menit era pa pangayara ngaya puninjay kanuan na wakin na ibukin tira te sim era bari ngaya seksi tira dengan mana pa ya ko na ni karoy tanan post ito pa ta sinabusi te menit kana to ni ngai roya na ro ko na pain mau de yo ni ngai ka na wake yo kana ko era Minita? Kenapa di bukan sebagai di kan noda yo anti ningai na mga manangai di si mayo. Inaron te ko tayo na din wa kon manama sta ti yo anti de bong met tay. Sa mga pun dito ginakon sa din nangandan kama to aroy di tay na manangai di si. Kaon na sangar tay ngai mga aspan kon na kaw kede inasiro di lorong asna karai angan di sati pandingai roy di tay anta sai pun kanwan dira. Terima kasih di sati adina di honorable speaker. Kurapa di minita? Kemudian bukan ng sila sa tiyo ko rin. Kung nabuhay sa tiyo ni Ivan? Kalau
Korang speaker, te rara pari te minute na kek. Ko ai yuri ngara bete tau seno ngai te kina be pa ne ko men no mo pa ne pu ko ron be te test plan. Ya busi patara ke yari seno na apen roro ai o ya ngai men ko te ara mo. Korang. Te minute. Era eko ada man dai no mo de si manero na si ka ka ye mo se ti na ka no me pane e te mentali nga ye te si man to roi me te mentali nga ye ka tra na ri ti sim te to ke ona ni bobok ni mungkin tra na ri te cha da ni bin mana kan te ke kan ni pa ni bobok an no se ti me pane kora pa ma pa spi Korapa. Te minute. Ada sila kari mina nampana wop mi mawano. Ay nama meron de men de sati ya karne ke men ni kono e on ro tawan ni meri. Sati. Korba te speaker kore ne ka oio te kan da usip. Ai kani busia te minita te onork. Mena tani mokuri. Uringa kin na rakawa e runga tamyang. Nana klinik. Kaya pondang kora-kora kay nanon. Ikan nongora e pakaya makurian tayen klinik yon kuno. Naron nare hasan do ko yei tani mokuri ke tapia. Ni kuno monte kayo. Korba seper. Korapa sati ina kaya kagam sila ki konde minute bukin te pota kin makuri bukin tararuan te meuri kato ki araki e on ro bosi nawan. Te minute. Agora se pede anche i mondo te ni merolo in teu se mi tonga io pun te pagare che ieri te mi abewa te tu me ka te tu me in ka me ta ku na ko te wai dige un mane ka mon tang re ro ka un mane te wen kai ka me ro te speaker te presidents minita tanti ni ka bane trida da kai tara wai ka te os de ni ka bane yo dan mo guri kana me mo ta ko men yo in india te ta boni me ta ku online na mo guri na pe online sa me uri da mo ante nga po ngayo kana pero mo me uri ayo ka kan kan na sila kita sadia ka rinek men kuno era pa sadia te men na ri na men kuno awayo ka kan na sila igure ni ka ngot Maneaba ai pa au bota ki maguri e wa kin kai dinano te bubusi ayo kora pa sa ba Korapa te minute. Mon bukan nam sila ki sati ya karne. Korabate sebairo ya kai tau te minita kari ne kin naron ka kan te te busia yo mero ya kai na rakawa runga tamyang ni kai naron dai klinik au bukan te sak kai yawaki dinano te busia yo na puta ki bakuri ai kan ai pun kan kacuru ari kite me tatara otar naron ne e te akin te minita naron yarin te akan te anak klinik kai runga tamyang yon te akan bakurian te klinik yon arab mo koran kuno kana kono ning katuro te minute korap Korapa sati te minute. bo re bo bukan sila sa ba yang yarin kai ana bubusi naron na kaya mo mga inde district kanron ko ngori ya tan mo ya kanga ana klinik kai ni kuno wa bo aki amo ta kana ilora ang kai ngai na yung kai isna mga rinano nang kan makangaron no ongrawo buni na ba te klinik may maina ani te ibukin na ba ta kawa ta ba kayo ayan ya ta binigaro ya kami ta pa ite autan mo ni kai ni smete arun tarani nen te klinik ayo marun te tapwa e ta ba kina ko ye inaron sa tayo na sa bare kan kamata ta di kai de klinik sa yon kuno wa ben sa karawak ay klinik ang katamarwak yan na buka the World Bank ang kai puni ne pang kai ra buka ana buka de tranari the World Bank inaron defeats the project to one ade sa puni pa ni karoi te ni klinik yara ri yon na ben ka ben may magin na korre ta buwan ka ben ap sa ima pa ni kan ni kan ang kan ngayon ito ko ne yarin kay sa rinanon na yuba sinataraya ma tayo buka kana wa kay bayin na pang kaya ne ane wakin ng kay teranari ya magin ng kay te New Zealand in fact ay ina pang kaya ne wakin na te World Bank ay ina pa ane wakin na pang kay te teranari te bro iso ngayon na kadayan kakaya rinanon na me kanano ba tikili ni kaya po ngayon kan kay yarin sinang makuriyaron
kanga kaya kanda bubusi ayo kora basa ba Kurapa di minute. Kawan bukan ang selek sedia kornek. Kora te sabero ya yarang ni kai tau te minute naron katuruan ro yo ai tok pa abun no kai nara arakawa runga ta mian akete terom ko sa kantari ngare wa kinano nang kai te minute bana tan bakuri sapun tebe kari kite te karapora sapun data na te kai tong kai en sinore bai ye te mokuri esen karo na kon nara klinik te mai maina ai bikin nara klinik po yo sa ka te kari non te noron pente te minute bana tan bakuri sa ka tikeroi sa kai tau ki korabate sabere Kurapa seti. Minute. ako de tapon te roi ne ba ta kati roi ne ba no ya kan kuno kanga mina nangin kanda ngai ba nang ka ka ne ba bubusi ma ari ni na no ken kai ke sinari na no sa ma wa ko di ta ki mate terana di te sati ya tapon te council ne kuno me to ba nang doi na ba kana no na ba te sati pun ka ari ta ki ne mata council ne kuno ba jaro ba marang ka ya ka ta ba ya tai ke sa wa ko di ta ki mate sati yon na ya ba parang au tan mo ku ba ka ngaroi do na ke ba reng dar pa tai ho na ki na ma ka kuno ka ta nga pa ku ring ka ni kuno ba sigiroi klinik aku gure na pakai na makuro kana penin sa ni karo ki klinik ye ya makuro ni tabu kana stima to ni karo ye klinik ana ki ro ma ba ka sana wok asna wa ko na ben ki pera klinik ara ba the speaker ori ta ban ba Kurapa minute. Ye bukan kwa kabar ye di ton di sirak ye di kaya na boge. Ada sadi may tirain. Era ba speaker kay kumangan na yote ya kawagan na po ka na strike sa team ay kunaw ni karikir kay may wab makor ate yo ya sila ba minute ka ni men to nora ki bukin na ba kay no na ba tikini na ram makor ate ra na re takawa magitira me no we ari bunda ki na klinik sa bubusi nga na itira ki sa udunga kina ba nay pa punta ka na ram makor yo pa nang kanga ka tiwagin the main clinic ari punta ka pa naruan ako ngayon sa kami na bubusi pa itira ki eri kira pa kanuan terari bubusian na teminita karinek pa ururing ara klinik to wana po yon na rap makor atirain ara pa Kurapa seti minute. ai no sa di me tira no ai ko era ba de bubusi ya ara pun ro nari sa vari wo bonang ka karu tu de bubusi mari puni yang na bubusi ke asna ari sina tara ayo go so ere ki ro tira ina yes no ita bueran no ai pun nora ta bueran ba hapun na pa ka hapun ka kior ka kilo oi ka ya pe te buang ai no ko ngai kai mini da do nora ki ana ria ni ka ta maro a ki ha pa ka ro no oi kai dero ba ena wari ki te uri ferro men na mo ro kai na ko Christmas ke na ko taro men na ka wari ki ta ka pene mani o sina ring buto ka an o ayo kai pun na ta ki tangai sina mon ta ki ni ya ba ke ro o apen di tere me ke ro da sina ka ro in the project at the fit you dero ba aratan mo guri na ba ana ngana pene no yani kan na ko ni mo guri da boy kai pare kanon de package you en set house en set clinic de bai ni matang itu ki magate te tang bukin dono bai ya ye manangara ne bai main to interi ga you asina no te te reina sa mga nora te reina sa nora ta buer no ye ne pare yo sina katiana mena ta buer me to bai rangau te tranari te sa bai e ponna ngau ki ri kan te makuro tanti ba ana pun di tak mo me ya kausra dero bai kausra ana pun karabino ayo na pa ne ya tabo na ya poi dero bana pun kaisa kana barun be bairian te wa ke yo pe on ne kana ero de bubusi asaro ay ya meran na kona bete teranari te kari gidak pare te kausi da ngai na kakaya te tapo na kakaya tepa ge ay ri ke tepa ay na meran na koring kanya agena menen na re sigipara ni kari ke de boga ya sa ero de boga e manga gi ri ke tepa ge ay yo to pai do na ta na ka ban ya koring ya tanti ba hapun di tek mai ya kausi ai council ana pun kai sa kia mo na ya council meeting pa pun tiraro i pun taka oro yari pun na kia na klinik e kai na no ya ra pa ngai yo ni ana kai sa ki tirano angan ye mangari ka angan ye ki ya tepa ai rangan seri ki tepa e sa ki no de mauro ai ya kari ya ri ki tepa
ai rangan de sakarige de manen buah na onda de sakarige de manen buah ma ke ga na ke ro ma te reina ba mina na bangai te ana buah de te bota ki ko wai yo de reina ta bueren o ben di tra me ye ke garing de ro ke ya ren e wari de ke te ka ki ba men ta boy ke de rifero ai na wa khona ben na ke no ya tan mauri para na isia ke ana nang do ye ta bon mauri o no ri na ba yaus dero ba ana wana no yen kan na ubuki kora ba sa ba Kura ba minita. Kura sira kari mina pan sira ke nomor nanti ni pimen meu. Ayo ora na mo meron te men na pete sati me taro tine na. Ayo ana po pirma ka takane sati. Koraba, marulo speaker. Ang kaipon mo montay di meruro, yan ang Maneaba ayo. Aya tapi kamwa. Tepanani kami uri. Panaya kain tarawa tinay nano. Ere yung numani karuwa tinani ngoro. Kami uri ko te speaker ko rin niyak. Resistance minita. Tiritan na kaya tara tante. Aya kamaning ate kaya. Am staff ay kata kay matam. Ay pun panay ay pun kain kiri basing kamen. May makin na korore ate ono rain ate ono rawaki. Ni ko tagi na pana. Awai ki hari kita inora. Ani matau. The live stream karuan teman dari Maungatabu ayu. Tempanan temeu, oh temerung, oh ya kami uring kami, nana tangi datau ya kami datang ni meu. Aru speaker ya kurin tapi ka, au masih dah kita merun tinggal pun ayu, nampak nanti lebih dari meu. Eka ngai teh kana, ai pun panau, ikai tahu ada tahu teh ka, kaya karya ya, temeka, dimakin pun diki, tetap pundan. Ada main ukun temera yang wani kita. Me, nana powi te council, nsura ya yo, a council, a kota panaya, a yapota nometa, tangiran, kapesian, kapirmakan, kapiran, ayaran, nanti makan si bikin ibu. Kona te minita, nikipera ayo, pare ini na me awia te bota namata kora bara bo speaker Kura ba sati ana kaya kam sira ki don bota ki don de minita bukin bota ki makuri kari kira ki kati matuan kura ayo ana bota ki wataras de minita. Speaker kurine kai tawo te seti te menna karine ke me tarawa te nena no na sira kayo. Kurinte akin na pati tau teka, ito i kau ki yape, bukin tapun dan ipun diki, no kaya tanda papa. Apun time to na bangkai di sinaki, iron te tau teka, apa ai kai. Mai kure ina pen tekin na pa, tekari kita ki yon de misin kororan, are me na yan no tapun makuri, e wakin kai no warko te kanta nga, are kain te mai kuno pun diki, me pun diki, anakuna ana pen tuma, nanti tapun kororan, are te makansi. Kurapa te speaker. Kurapa de minita. Mohon bukan nam sira ki sati akornya. koraba honorable speaker ko ay tahu te minita nam kaya ay tahu ba wawa ay tahu say ko kita apa ay kan na ko yak tan bebe ay tahu ba sa ginabi ko na ni kasinan ko ta kanta niya kay tinonori ada tete ya yo ya me kana kita tapuan kasi nang kahit tahu nan kana iyangan na pa tayo na formalize pa tayo na nga sublease sa kanila na onan te honorable speaker te niya kira kematiran na honorable speaker kasi napupusin ako ni minita ka dinek sa nori pa tayo nang warkuwa kita kanta ni ngan atau ano ko ningay pare kana yita kangan de tapo niya kana kingayan ina punrota teran ara ngai kain tarawa tinay na non beso si wilay ke si mel may it sa pad kraba honorable speaker Kurapa sati de minita. Kurapa speaker ara pergi seti yakne ke meti tarawati nena no. Ako atan naron nari mo kaya kaya yete. Tiri yon tiri sari anta na pun na paite. Kanga uwa. Sino mangan ti sira kayo ngayon kanga si kana kona pa kano no kaya ka wadirik. Na pun noro kon tepe ni kapan naron naron tayo pun nataki ni tanda papa. Tapuan ni pun time tono pun disinak. Idon titaw teak. Okay? Kasukan ni pun tati sira kito wana kana nataki rin kapara parati seti. Mga purungsa pa na sira. Narang katruturo ako kaya kayo anti. Yon ti titari bimina yan na utapon makul yan tiran. Ako wanti tayo kura kayo naman tiran dari may tumakan siyari yan ti menti misi dari karo kayo yung katari na kontiran
ane e waki kai mai ndare ka tuman te system mo yo na kon kawai ka ta mane yek ye mo amakuri kana karo ki tan tanke kana install ka ai bugi ka te ran community ta pa te pe woi te mai ke ai kai ka kano na waki one pun progress na pangkai te biubi ne ka te yen karo ko ta po kan na kon te ran me ka kana mane yek te sira kai yang per makuri ya ko na te tai pomina mga kara te ang me ai naron na ite kina kayo te piupi ne pun makuri na pangkai karo ko an ka to mai mungin dan na to na kon kawa kana mane koro pasik Kurang ada minta, awan bukan yang saya sedia kornek. Korabate, orang speaker, aku kurang ngai tahu gitu, minta tak kali lagi, nam kaya, aku terario, bukan tahu sih lagi. Katenuan tahu sih lagi sampai itu, abun sih aku kan kita kita minta apa, inori apa temuan ngabung ayu, antara awan sih lagi, nana sih lagi itu, raun saya ini ada minta rawat ini, ini kira-kira minta tapuan, abun kau itu minta aku kaya kan apa. Dari terari kaya kan te sila kini ko kira teris ngai pun tangi dia patapanan dai taki ora itaki matari mana te minita yaki nanu o patari mana te minita te melat e tauroi nanu na to pa ya kan taro te ne no pare pun te sari ngai nasi kawa atau na utara ko senora te teris nasi pusi ko te minita pa ana ko na tauroi kaya ka te tabuan me kana kingai te tabuan nan erisina kina pa pate terari te residential tawane mo corona pare yei kira-kira mate tepen no sila tawa kan sila ga idan na te teran te milita ko rin yaki yei yana tabon karoran ani mina ipairik meso men makura so men ka makuri teran kai te progression de teran para bura kana wo de sila ga mera pun wo wana betina ga kosin te yo kora bono bosmik Jadi dah narulau tam sila kare tu orang ada begini telis, pada jika dia yang menayo yang teran, sagi begini telis, baik begini teran, pada kau tak kena teraran nanti mereka ya tak amat mereka ngapun doina teran, ayare, kau nasi kaya ada teran tiap kata minit. ya benar yang kau tak pusing kau ya kasuko yakin dia mak pemina jarak ya pun kasuko nak konti ada na telan load ke mo na pa yan numero yan na kaya napupo kina konti na ko wan sila kaya nga puin telan na ripaik ako esa na beti misin na ripaik kanga mina inergin ti asyo na commission na kanga may tandio na rik esa ya kono ya operation at misin na beta kanga kay ya ite bewa tenan commitment de merat ada tangira pa na discharge na telan na kana ko na pun dia disina ko na konti Teusin, nak taat, nak sinan kunti, tekor, okay? Tapi yaki overlook kayu untuk mon design, bagi untuk design, okay? Jadi ada mungkin ada kang setawa, itu waktu mau kaya mendemerat, pada situ, itu yang aku kaya te lisensi mungkin mendemerat, mungkin te environment, okay? Aku akan dia semua kuriang kaya, mungkin te orang seti semua kuriang kaya, pak. Nah, so far karena aku nak kutiran, karena nak mendetapuan, mereka kan ditekangan, pak. Itu waktu mau kaya, pak, nak aku nan discharge nan. Karena di prime mo tari mo indare di processing ari, pai ina tangira ko pai na punto ko, ikapintari, ikapini merau, okay? Yan kan ya kan ipeng, ana kan mga punti, te tisino wek, punti makuri ara kai, isinan ko ana re karo ito contract para punta kaya, the scope punti montay, yan esponora ni sa makuri yang kai meti menara minusia, asina karo ko rin kai pinisi bukin lagi, kurap. Kurapa ini dah, kabinet bukan namanya setia kornek. Korapa honorable speaker ai kadini am ruling de honorable speaker yo no siraki mo siraki ari te honorable speaker ai punande kan de ngere ka usiraki de mon yaki kairo ya me tangira pa ro ro me tarina de minita de melat honorable speaker o ka e ma pon de minna ba au siraki ri kati de honorable speaker ba kai ke de yo ande teran te tabun karoran dari pai ki ko ya pa ngai ya pun ipe no irun dona ke tarina de terari de melat ayari pun panau ibu busi kami na umwa siraki kam kate kami ano koy na ko siraki pai loro man kami na no aka mamang ko kay no no kate no siraki abun kami na ba minita ka open na kam taw ko kay ngaya na busi ko te minita kona ni ka pirumaka ke ka pe si ayo pare tera ninga yang irawa tabo kana soy mende kay jaran
Pata te pressure me ia ke mena e rota ke. Ai pun panai ya kain tara o te nei nanu. Ai ke rota ke yaran pa so iro ia ke to wana pon ero iro ia me manga rota ki. Kana ona ka pima ka te ran pa to ina ona ni boboki. Ane te pairi ka ane kona karo ko te ran. Ria kain tara o te nei no kia kain no ia. Kora pa te algo speak. Kora pa sati te minira. Kora pa te speaker ara pergi se dia karne ke metro dire no. Ko antina ante te yo te speaker te supply te ran sakita kanga. Na te kanga te network. Okay? O yo sinoria pa. Mai sit te ran na to water system ka yo antara te no me peso. Isibu te ka te bumba. Ara no ka kasia ki te ran na te makansi. O isibu te ka te bumba e poro yo antara. Apugina pa yang mais te urupa ina ran ta aspa ta ya. Ya rio ya ki koran koro ya te biupi na nang po nang kakai ta po kan te ya wa ko me. Kurin te akinda pa te biupi na ran ya koro mo ka yo ration te ran. Yan te kan ngari ya ki nang tangira kin ka pakata ya ki te ran. Train out ina kon te. Na ya pun si na ya ka te ran na ran te akin na ono pu na kon isui te percent the pressure ebo. Awan se tangira pa na wa ki na ko yare te pa ya se koro ya ka te sa bare. Te yai te project ya pupura ne pa ka kabine te pai pundan yon taro ya pu te na pupura kai ya kana ro pa te andra project kai ya wa kai te tenta ne mine yon te face yon te mine te tenta ring kai o kana ro pa sa andra te kantar ngai pa ina ro kunta na so te teren amon te tamaro men te yo sakite sakanga te supply teren pa nang modern enough ane te makansi ai bukin to ngran na ripondiki ya wari ke mo anakin na ripondiki payanang kura-kura ini kita makansi. Ay to ini basta na ipeso. Ano sa na ipeso? Ay makasa na ipairik. Ay nang more than enough. Sa ko na tayo ko nang kandin ro kundi. Nakatara-tara ka ngaya kami mo manami yang ko te ko kumendere. Tapos na ko nang tipo-tipo. Asa mo ina pentera na risto tipo ye. Nan kanwante karokon kay suguyante te karikire karokon teran te moya. Te network. Kurapate speak. Kurapate minita. Ai sarro me yon sirakan sana on re sirakari mina nam pana tinibi matenua no yo re nam me ron temene te sati ya nek men los e honorable Jeremia Tapai sati Sinawa the speaker au ayo sirak. Bokon na daga te president sen ka uringan tinamata au taupa. Esen ka tiaki into no ta bu bu yorak aga tangira bu ka yeme the dialysis machine. E so ta kanna ba eto kinkai kana ko kiyamata aga tangira te machine ayo bu bu ka ya au ke aga mena inkai sen ko anang pe an ko ka berapa sati ai nakaka gam sirak iron de min de pintu kota ki makuri ibukin tararuan tenauri kata garak e honorable posi nawan the minute Igurin takin na bata penga yo bota ki makurin be paronga kapo monga na dialysis unit kita tapo ni kwa ibuki ora ki agerota ke yakidine ata kata utau ba na pepar na tawo bonga anu maki ina non te betem koraba te speak kalau minute mon bukan nam sek setiap warnek Iga game one na ana te ka de sense te yare asta ngai da bange sen ka te kin to nora ka sta pe ta uroi ma ye twai survive pa ye etangi de ki te te betem banga ye te kin I kan si dat ningai aero ko misi na yo ye yon gibes ibu to ake yo the minute ora ba bukan siragi survive de akamen no misi na kai na ron resa tai ai kai na buka te tau te kan India ibukin te ka te na dialysis clinic te bayan ang mata te speaker na rin na takpa te bayan yo te wa ke ara ngi bo re ri na kon to bota ki poko o se te bayan na ta buesa ki na ta buesa te paron ka karona na ri ro ni karo ki ni paron aki awan ro bukin nga ye ka nga na kaya kan na sira ki sa dia ka ri nek mai ino nos gero ko misin na kan te pai to wana sina karoya sina kaya na tap ke ana mo anta po ngai yari I lo ko ai tangi ba na mo ko nga sak I tangi ba na tin makansi pa na kan me de desalination plants re bubra kay yari
E wā ki te pāronga i o nana, e mga rukana advisor de TA, are ngai are men te tau te aka ni dia, pai e aki ria ni mena te tapo ane ndarua, me te rana rei te ICU, ke toa te theatre. E ria ni mena within the compound o Norek. E are sa mga thresher idea, o sa mga muan kakaya ara location within the very nanon the compound. I te raka ni anga ia kare kia kangarun te man. Geri kare i tere, eri kare na tapo i arari na vire. Ai mga taraya, naka na nakamokuri a pantay. Sinaya ina ko mga train them. Te toki te nurse, te biomedics, a kanarien, ndekelu i tere pako wa ng kakao, ipukin ka makuran te klinika iyo. Ai nga yan de kanga e konani kapea, arun mon ka wa ko sen te klinika iyo. Gaya sa de clinic te pai to wana e pe tan ka mokura sa mga kana ko ya pa na training ana kon training i miot nara onore ka su referro na ko ye India ya nara por rai mga yos era pa miot ba bus mga ya doctors ara nurses ara biomedics ana kon de na ka yang kyok ay mga i anoria nara clinic ay na ye ni mga parong agin ka sigira ko giroi ya ngai de sa ka ngai hake amiter an mwaki ngai sa mga muan wakin na o yan maka o sa kurubuk yan suan na rin kapungan teman ya o sa katayin ka pa isiyang kan niyo ay mga tagin taragin na rin o kay yara kapanyan tagit ya kapanyan tamarwa tepetem kangan ni rin kan de ara tagit ya sugi o sinano kawag kay isu kuni man na rin Santa Clinica yo mare sinarin na tayo pasag te klinika rito telepakaw sangay na rin pun telepakaw po sinarian kayo na noroy te parong ano nang sigiroi panganan na koroi to akayo ay bus ya pun busin apa nakita ka kuraba speaker Kuraba deminita kawan bukan nam sirak sa tiya korinek sa vaide manjipit au siraki ara ko ningai misi nai kai e ai na baba kita karak sa vaide kan siraki pa ngi hotel te pai yo ponaki ya anata po ya katauroi on a training plan para ngi pakaro ke ngi ko dimisi nei yo tia kan te dai do te kan wak tira te kan wak es me no kai deminita no orang boleh speaker ba ibu na papa ini pakai kan disirek arriba era wata na nun disirek asa ina no ya kan ba ang kero no ba ayro ko nga yo ya kan ba o ka su wabi man mewa ay ta kana e wara o kaya kan sa ba hek dori to ba ka on ba kan ki ba sa kana ora ayari kara ora ni kamata ta dan ne bo kan na sirek ari mo mangai sa ba re ka ngai yari ka men plan e ka men na punna ne ba ngai o sirek ai itakin na on te kwa biar ko ba ye minita ye her ka men kai na ayate ka tan de pa ko ore so ngai e kangai ye tira pa ko mas na nori ro misi nai kai pa ka kira misi nai kai ka pun na ro ze ba kana ro ko pa ko na ko pun ga ina ko ra ba wa no kan to mo ta na nori amo kana ko na ka bu am pa ye te test drive ko na ko am deposit o my ID card o ko test drive a Mari Davidson kita om ka the Ford Ranger ang ano o ya gugure ye o ande na bangai resident garoi pa ayu anuan te tau teka eta marod te sabag pasinagi ka ti pai gin garoi pai asin mga uwe parang ye na ka gin asinorian non norek te bo ayo norek te ge ya te eri te bo emya haya makanang kai iriyan sa bari bindra bugin na ka gin wake haya sina bundi iro interai pai kai o sinoria anora ki machine na kauwa ki terari sila mga band dili kami na ko dili kaya sa bari mga sa mga kangay o sa kain ngayon nararili ay dili dan sa bag and the way ako sa bag sinakarawaroy ni karapinote pa yay o ni pun karawaroy na naratay pasinagi ni kuri sa bitang baratay sa bag sa makuri na ko yay o sinanakagi sa bag pasagin na na to si kangay sa blend me sa bad mon ben the mon boy amon the kau is bad the dialysis clinic se pa ya nang ni bo yo ni kibes
Sa kita vaya, te goro, pero, kita Korea ni ngakin te bigogo, pena sina, kita mga ituan tera, kita Korea te tapun kari. Te vaya ni bosa, ni bo. Ang ganyan, ibusin ako ito ba iyo? Sinakaruruan kakayangan na maratan na pa ko. Pagkana ibusin ako. Tawa na po niya ikakanga me. Nabus, nawari ni kakanga. Sawa ko, hindi ko inaluntay. Awan na rin, bugin na sa pahay. Kasi na hindi na nakawag, hindi. Naroon na rin. Tapi kak, saan ko di machine na man, kaya po ni man sa pahay, bugin na ikay. Ma, sinakatutong iwagi, kaya saan iwagi may mind. Ay, kari kayo takanga. Kurap sa pahay, nga na ibubuka. Inabuka rin kaya kanto sila. Kurap. Kurapa, ini kemudian bukan dalam seleksi dia kornek. Survive. Ya tidak survive. Pa ya man tim sin dok. Ngero ko orang sebab dia suan kaya kata rawa kia. Kaya tapo kaya training on that. Aku pernah sih survive. Ebon ko awa pa enai mo nagdawa kay yun di tempa. Survive. Awan kita ngang. Kurapa, sati, kalau mawan ngasih ngam tahu, sati, mic sati, kurapa sati, teminita. Goro bukan saya sebenarnya dia sendiri nggak kari sebenarnya dia. Pun nih, awalnya kita kerja menan, pun bunga tu utara di mesin gero sebenarnya. Pada saat kita bayar dia roko, awan ini bentuk meja ni katia, awal itu bayar sebenarnya. Gemondo, sinakatiyan kaniya made the desalination plants are in Mackenzie Point. Sa ko men nan. Sa mga kaya di tiye. Pasing nanon na ito sa contract out na ba doon kaya to na kung contract kay ba nakatiyo na ra kita na ra. Sigaro ko di tiye. Para mga tara aron katiya na. Pa once sigaw gi machine na sigaw gi container gi sa bad. Sa nanon sa kaw gina men. Ay mga ro di tiye mga ay. E buwakan niya na yo. Ayari sa mga kamay nga, mga mga ayari aan na rin bugin. Kasi kunan, narari, intabuesan ka ba sila. Sa bayan nga, niya mo mga sila kaya kahit ibitempa. Arakanta ni nga, arakataw-taw kayo sa bayan, pati ibitempa. Sa bayan, harisa kaya tuwang ngayon. Gano'n na ba tiya tuwang ngayon? Ayaw ko na kaya na ba? Ibitempa, buwan na kaya rin, pati ibitempa. Sa kunan tayo, sa bayan nga na makatira, Eric. Marakanta ni nga pa na uwin tepetempa. Ako kanina ako na limita uta na pa mga yebuki na sa ginoria pare kaya makaran na tuwa. Man okay na nun tiriri kaya hindi tayo ako. Maka yesan ka ngayon na yaw tani mauri. Ay sinariyan mo ako nga okay ang tepetempa. Paya kakanta ni nga takanta ni nga. O yun na wari rin na patakapan naman O na pa rin buka ka ni kilibas ay kakain na no di tirayo. Ano rin buka na sa bayo. Ano na buka kaya kanta sila. Kuraba sa bayo. Kurapa di minita. Ya paniaro rayon nan san kon arimina sila kan namba na abu me wo ayu ena mo me ronti temena sati ya karina ke me tero te ne yeta ayon rol tong le peya proyekta kokwa te sati ora bote aron po speaker kay spa o bantay antira ke o yoi pa spa mon sisla ki yon tota pepa ya si panan ngamo mo me ronti aron po speaker presidensia kariniaki na kaumen milita takaitar o ipulingay dan kapel yon te ate mante te tawon wo yo yari tay ba talu ko kaumen nangal ko te panan kamau yon nangal kami te panan kamau mai taraw yeta ande me awu te beru sa kamau dira kamne pel mau o on pus bika ayu ta kan do sila kali api me wo na busia te milita kariniaki ala tapenai kaya sen pas para karo kita raw yan tridi ay Margaret Hart College IHC tapurio e konate milita kariniaki e konate milita ini te akin na kon tiaw sei pai raw roy te katau mane na kapungan aki na kon karawan na raw yan IHC tapurio taroyeta ibugin bukan kay na ya te tridi ay kain terawa ita panin tayok. Kurapa sati, nakakagam sila kay kundi teminta bukin taputa kin makuri,
ibukin nongrong itu men mana yang Honorable Alexander Tiap. 2 minutes. Kalau speaker, ayo kayak answer kayak mun takau kayak guri yo putar ini mau guri. Ada marin division di Pubogi. Kalau tak tahu mana hari enak nagi nakon akron tirawa yan IHT si tabolio tarawa ita. Ibukin bukan kain dunia ada yang terjadi. Hey, kain tarawa ita. Apa nih? Kalau pada minit, mon bukan am sila sa dia kornet. Ya kalau perempuan kakak tahu nak konti minita yang kerja kita nak ya atau apa nong konti ya busi busi tapi kan sirak. Tako imari ya tangira kinte tak tahu mana pa. Mai sin tak tahu mana sabun na tayo na bangkan pa. Inaru ko yati kalau kinte trabajo sa kabili na lun pente minita tirangi ko na anor ta kaino no kay inangin daro ti orata ay na lun time tor ang kanaro na pa anong pagniya pa yata entry yo di kipun kain taraw yet sa busia pa tirangi ko na do kun tapari yelo ti tario e poli abu sina betiri na kon ti tawa meti tawa wa meti bosi bugi yata entry yo pun kain taraw yet ti tayo. Kurang berarti 2 minutes. Kalau speaker, kau ada ikarma ada anak bukan sering sedia kerja betul itu. Ya kau sebenarnya itu apa antai kan kau tim itu nau kau ada di sering tangira arun kerja kan terlalu itu. Ya ada kian anak mereka mana gitu. Sesen plan mereka orang itu ya kau sesen yang apa aku ke sesen kata orang angkar kau segera bayar ke anak itu ada aku yang terjadi kerja ada ibu dan kerja council ngayar itu orang mana yang lunak aku ngayar kan aku pernah ini aku satu orang kan bilang abu sih kan sekolah memang kerot terawih ngayar ikan satu orang kan kerot tahu mana yang sedai saya makan urar saya makan pun karkoi dan tidak buat sedai anak itu Arab pernah ini aku sedai atau pada sesuatu yang punya kau pangai yang kerot di plan sekali yang kau ini kira kita tahu itu ya dari akhirnya anak transport dari yang efisien dari TSS, orang yang sering terlatih di merchant transport dari di ferry dan sebagainya, tuan ibu kona kata meruan tahu yang terlalu ayari, orang itu apa, ini titian apa, ane pun plan dari sebenarnya, sudah orang kalau kan dan sebagainya, dia kena dan sebagainya, harap pun tidak mau kerja. Kurang berarti minit. Kawan bukan am seleksi dia orang ni. Kalau berarti kalau bos speaker ya pun tanggal kau kait tahu nak konti minita kerja mana tani magur. Ya kami ni panan bukusi on kau dia di kanaro napa nak konti ngai jadi enak konan popongoro ye ayah kami tu payah na anak tani magur. Sabu bukusi pa terang kia mana konan montain karaoke. Kain ni sebenarnya ti norak kita kangen ngai bukia tadi teridi ya pun kain terawih itu apa ni. Kalau berarti minita nam kaya yang tanroy kurang dalam pemam tahun magur. Ayo tu kita pakai orang pun speaker Arab. Kurang berarti 2 minit. Rawai semua orang je tarawih sedari aku wadi saya suka nak kalian orang sedari aku kantor aku potong ni magur orang di bayi teknik tiai orang pun saya kapakapan ada tiai sedari kalau negara kamu magur sekali tarawih sedari. Nah, aku katanya ada di apa ayu kan dari pun saya shift dari bakur nak dari ya ada dari ada taburio pada anda yang kakau ini ya ada kau poin nak tanya kan ada dari yang kena ambil dari taburio jadi saya kalau sedina terbakan sila kayak sedai Kurang 2 minit. Pun pada bukan sila kita dia kerana kesana kon dari ada sila kani mina. Nampak nanti ni bumi meruau, ayu ada ina mau memerun desadi teman yang kerja kami tarawat ini nano, yang boleh mak katakan desadi. Berapa? Orang speaker, ya urin tapi kau sisi lagi, ada nampak nanti ni bumi meruau, kan itu kan, ina non mau tengah au bumi ni meruau, aye tani makuri, ay kaki pen ni pakapoya, ibu kita kan nawa. Makuri taina area. Jadi dia yo, hari sinako. Aki pakan na yamanen.
tani makuri ai kai tero re skonan daraya pa ya tarau te tau teka iroia e kona te minita ni wa ko ni kai saka ana sine yo kai tani makuri ai kai a kai nanu ai yamane a kapua ni min ai makuri kora ba ro speak Kuraba sati en regagem sirak iron de Presidents, His Excellency Tanes Mamo. De Presidents. Igurain ko ang otis sati akadinia ki may tarot ina no pa tauro yo office di ta ki marapata ke ai kire ke ndi nanu at tape kayu. Ani bubu kin kainis ma kaini pai de obi paronga ake hapon sen wakilak. Ara. Kuraba de Presidents. Mon bukan nam sirak sa tayo kornek. kora pa honorable speaker kwai tau te presidents nam kaya ko tau roi dei tag me tau ni makuri na rai de kire meti trai o sebai ka bon si pokan te sirak para te dai o naro no tau ina no wo watenga wo pi meni mewa te kai ni tesua ya de employment industrial relation code e ka ngai pangana ko ki kapagana na pagapai sa makuri awan pun te kai te bure ya this was a bad the one nan ata ka uana be honorable speaker genes me te kai ni beire ina no wo wa te nga wa pi meni mewa e ka ngai to wa time a kesan no ko neresa na prove sa bad te ka te uana be te honorable speaker deri di kiana ko te ka tau mani bukin deri ki yo yante to wa time a kia te pitaki sa bad na busia te minita ke te parau te presidents ya kariniaki e kona ka mea te kaini pe te suan te kaini pe rian o te katau mane an pa o meta kai nano ta taringa ayo wa time se pe o asen karota mo ko ba no speak Kuraba santi de Presidents. Era papa naron nas wa ken nas kundi ta kinam na te kanwan te NCS pasag te wa time yo te meti kare e apun konan wa ken be chama tandu inanon ngai te wa time ali na pun kare ke ta kadi ai on min te rakam te po e sanak aya mai sa ya ki kon qualify no kon te wa time pade a ka ap ni no ko po ye yo andare ya ngai te kai bai ya ya kan ne bai ka mo kuriak na ana tai te tani mo kuri pa te wa time te montai ena pon na ko men na kariya te sakam mo kuri ke te ware te sakuri ta sakuru bu ke ri mo ko ki ya sai te bai automatic te wa time pare ko na katayan ndo ati sa korbu pa ya ka ko na kai no te wa time ya ka ya ki sa mo kuri tai tra ko ro yen te tai ya ngayari pare sana kina pa ni kaya na mane te botan na met ngayari akan ni bai ka a tarakin kai ya ro yu te po a pungina ko po yang kai tan no akana awatan ang kaya pun sisuku akana pun apina po ya yan te tirakan po ari pun din na ba yan na kai ba ri tau ta na kaya pungina ko kai men an kan na tarag pa ai ko ri no watan pa yarang tanaro ayam makuri ake kare ke mana tani makuri kai nai min tirakan po ai ko kai nalo te wata meti ponte pai te wana kai nalo te wata ari na kare ke te kari ai pas ya naro na ita ko ya ke automatic te wata na ana tau ba ai pun tau ai pun ai rights ke ma kai sak pare ai na mane te botan na met as kata yana pen skosikonna na ki pa kata yaki kana ko ki kakaro yang makunin taina abu genjera ko na tangina cewa time ko na kasai tapi make ko pun nagi roro ye ni makuri rari pa kana ceorak ari sakayan kaya ngana be ceorak arawata rana ni makuri ya ko na magas pawa karawan na makuri makana ko pun nagi roro ko ni makuri ako mga bubusiya mo time mana kan pun te pai tuan harap tama tata bukan nanti kakansi Kuraba de Presidents. Kawan bukan nam sirak sa tayo kornek. kora ba te honorable speaker kai tau te presidents na kaya ai tau te honorable speaker parang tere te sirak kanuan wo wa te nga wa pi mani mewa
Eki need the approval ba na makuri at sa baile. Esa te makuri. Etangina kita kanuangat, Honorable Speaker. Naki-aki lagi sebangai ki ai ko na no time. Teta yeyo Honorable Speaker. Asa no time. Mo watanga wapi meni mewa sa baile. The policy ingai bugin wata de time ngai e pori makuri si bugin diri ki ai Honorable Speaker. Asa ki bugin watanga wa meni mewa. Na busiari ki de persistence. E kona ari kin darate iterayo bangai te bai ko ngo ko Speaker ya ka pona ai tai beri ya kanwan te riai I bugin kanwan wo tenga wo pimen me wan ro Speaker sakyan kawai na ro Speaker na busier te resistance e dia kin darate iterayo o kiria na ya se karate maguri atara ya pa pai ban October November December beri ai pa kana koya te kai beri te riai ro Speaker na busier te resistance ke kan no se ka teroi ke kan de sira ko ro Speaker Kurang sedi, tebereses. Kaya ki kakao ngoro iti sati. Kaya ki automatic to time. Sakin na ko no time na benda kaya. Yai ka imply de kabe. Ngan ki wo tanga wo bin ni naw. Ini pa ka imply de ka inis metil digan. Sakin na ang ko sa kadiyo ta ka imply de wo tanga wo bin no ana sina kaponga na bin wo tanga wo bin ni naw. Kamata te makuri. Ya ko te na sik to bata. Wo tanga wo men me wo puni ina ba kaini pai de ye. Anga ya sis kata yang kan den kaulingia pa aki ra kanwan ta kaini pai de wo tanga wo men me. Kana na seri an. Saki yo ya ki wo ta ya ko te na sik to bata. Ina tangira na ka dia ya te na tanui. Era pan ta ya mata ta na kon tisati. Me ka iru asa wo ta kanwan wo bi no no. Ni ka iria ka mo bi men me. E ka i kon kam ya. May pun si kangay pun ito kain bayad, ibukin mo sa nga, huwag na limaw. Kamatatuan din makuli. Naroon na ito, uyakin na ako kabundo ko naman kami time, kapunso ko naman karawa. Hinatang na sa kariyaya. Amahan nga niya, ito kina sa kain bayad, inuwag sa nga, huwag na limaw. Harap. Kurawat Bereses, kami nanbukan ng Secretary sa Tiya Korne. Koraba, Honorable Speaker, koraba rin kita Bereses, ilang ini may atata, ni kaya kan na usisiragi. Honorable Speaker. Te teka yo automatic. Ibu ko ya automatic te terari. Tero no time. Nangi ko sa ni kariya yakaki. Mayroon na resina na ko yung bono time. Pero kung nabetakan tani nga payasan na prove mayroon na kan alimena may not Honorable Speaker. Ay automatic payasan go through the process. Honorable Speaker. Yes sir. Tempangkuri. Tera na mga rin ano wakil sa bahay. Ayos pa kanina kain bayan, makain bayan kan. Ay ni kaya temuan ni kariya yari asan na ko Honorable Speaker. O kito pa nobe nga December 2025. Ayaw kasi nga Honorable Speaker. Tapos usili kita resistance ako kariya. Taraya o nga paraya ang botan namat. Ay kay nanua kanwa ngaya. Imina ya mauri yan na yawa. Ano kasan katawag yan deso pa ko na mauri ay. Tapos usili kita resistance. Tara ditiran, kora Honorable Speaker. Kurawat sedi, Bereses. Kira ba buwan district. Narika in bayad, ako na ani po ni Vene. Maka na yayam tara uron di tautak. Kana yayam tara uron di tax, akan di mawun pa ito biyo. Para ko na akiwan kaya na pa naman ito po ito naman. Ngayon, ikan di ba ikarik. Kana yay, ito ba ka man ikarik in the time, ako nang taragi pa kana yayam tara uron di tax, kayam tara uron di tabutuan, ako na kan yung mga tawag. Naroon na punta tani yay ito ba yay. Esan waksag si tautakay kami main. Kung nagyon kayo ito po ito namin, ito ba ako diyan kapaka. Ngayon, ka na ito at ay yaman inakay pa yung commitments, na kung anaman ito tautak, akan niya diyan yung tawag. Okay. Marisag naroon na yapon yung automatic na ba, ipakaman yung ari po niya ito process pa na tarag pa yung tara, yung tapos, di ka na ko kapapakam-text na kung ito tautak. Kaya yung sinisin. Tako ka na yung automatic, amna na mari, yay assessment, tari kakarawakin pa rin tiririk. Tari ko na nipure tawakin ng am-text, ko na taraw man, ko na naman kapakangkan, yung am-text. Ano nga diba, inunura, kaya ko na nipayay na pagera, ay yaman itanda, tani mo ko, matatay na kung sabiya ka rin.
Erap. Kuraba presensa esarunan dengan sang mana on rasira karimi nan nampanabui are nampanu mana meron di sete are karinek teman na may tarot ini nano ay honorable pirma katakan di sete Kurapa, honorable speaker. Te ya tabi kau kaperin sila kau katin mua sila kinte tamaruan te ngapong ngayu. Kangai te akan te batua te buat kay merenan Iran au Amerika. O ye ta katau pa na te batua ni pilih ke puon te pa. Are rota puon te meu. Teis atape warik na koira ngaira kain tarawa te ina na busia te minita kapara na konte Maneaba ni Maungatabu ayo patira na kay ni pere ni kay tara te kangangayo para po honorable speaker. kuraba sete ay nakakagam sila kiron di minute bukin tupota kini makuri karikirake kati metuan kora ay honorable tiki wataras di minute Kuraba speaker, koyo kaya speaker ko din karapati sa dito men da karinig may tarawati ni nano nana sila kayo. Ay kurin da kinna ay kami nuwa kita tau te ka dinan no puta kini makuri ya to kon te kanga ade ki men te boka the middle east pa na ki rota kin wari ke rota kini kidibes meye kuraba speaker. kuraba di minute mon bokan nam sak sa dia kornet Kurapa honorable speaker ko ito te minita nam kaya sa tais ka sinuri apa ya kami nuwa kita waki honorable speaker ang ato ay sa nuwa kita waki me ngaira kain tarawa te ina no swemen na makina pokaran to waki akarawa kita honorable speaker taon na busiya kita minita patirang kay pan naron no tau on de merurun de Maneaba kan de Maneaba Maungatabu kan ko yei tan ikir ke metepa yei te bafa zom na resmen yei na na roba na rota kita terari te pa no na per atau buri ya nan kata meru anan pon te kata kaku teraro ingai ya pasaki stabu me bot sibun me gina te bidia kin pon pai koraba no bospi di minute Speaker, ay karaw te ka na ko pa ki tipe ni makina kin kai. Kana sibun taray na mapen ti on na pa tipe Kilibes si suy no na po. Kaya ay tok presidente ka kaya daw na konto ko na konto daw tek. Papa kay dari ki atang iro. Kilibes yak. Yes mo akin may say na tisalbad. Punti pa say na po pa kari na kon punti pa kilibes. Yo stereo po pa kari punti pa yo stereo na kon kilibes. Ibisi ya po pa kari ibisi na kon kilibes. Ito ko ba presidente ko roya. Si dia na nga panara na kakay daw na konto ko na konto daw tek. Pa time to ngwari ke ponte pa ngen ke yete kanga nga sro ta ke nanga te swaren sino ko te tautek na ko te tau si mga tapo gripes pa na pun nakirota ki gripes de pa te tautek ay mi bukin to ko kraba sabba kuraba di minute kawan bukan nam sak sa dia kornet koraba honorable speaker ay nang kahit ako te minita naron na angan naron na metu apa ena pun nak kinapa rota kite apera kiri bes tahun dikira ken diki pun tepa tahun nak rota ka honorable speaker pangkero na bayi tepa sini makin na tahun dikira ken pun te kira ken kiri kakin pun te meu atau ena gue era sini kayu na nasi ogir kaki honorable speaker ngaro kariya kai nana get together tiare iki ayaman dia bukan na bubusi terari ki ko nan kawari ke ko yo pus patera makai na ko ro pos bi kana is ovuring ye ari nano patera makai na no sebun na makina na ba poburan ke pobukan te meu ro pos bi ka no giri ka ki to na bo ko sira no ko karba te minita nam katu na rare nam katu to to ngai rangai ta kapene ni puro ya rapa ai ta kuna pa kana konura pon na rapa na pon na mera kar ke mane ya ki na gin pearan sino ko yes to isai na yo sire iya ya bubura yang mana ya apa ngai re tarawat ina ina no kai sa kilo nan skat kai tau nan ya sebun rota kina pe ngai sina busiri ko no speaker kana kunan norak pandiri gayu akura bobo kandi bonde me akura bono speaker kuraba di sati di minute kraba sabba ako yang pun teran ka tauna din pun te pa pare e teknik pa
kira ke ponte meu ke ponte pa anar nari ka para ake te pita ke ponte pa menteri ke ana ko ka ko kai ke yaki ake te pita ke agnar ro pa ye de kira ke ne ke ponte meu to ponte pa to wana ke ai ka tere no meroro pa ponte pa ki best stable mente ta yere mangi smo nanga introduce ra kan te pante to wana sen wa wo te nga wo bi meu ai pun ponte para pa ni ka ko te ye asina ka kai to ndor ndor te ke sina ri ta panara ka kai to no kon to ko ke ana kon de mitau te pa ka ti me to ayo te yanga panana te tau te kan ke mon te ke ta nga de te po ka Iran na Amerika akati ana task force te tau te makati ak men dobi jet men dobi akaina ki don to ko la te misia on te ki te finance anga nek de men date pa na kati me to apa na tau roi de supply ana te te me to ne bona men ono wana makaina men mas di kar ko aka stil ke ke tra ko roi te komite anda ya kamasa nora nona ai te me to sku ponte pa na gitar pont arapa na gitar the stock the quantity or the quality ana ponte me to narona ati supply na ti me to ke skai to no kon supply pa ti me to nangangani te pa ke lagi ya terena dai to ona me to ona narona ka ma sen na makinna ake mga titakati rain titaya mani na nanti na service to ko la ako ponte pa sa kataya pa na makakira kini ngai na sa kahit daw to ko na ko mo ayo mani bubu ka kanan ko sa san kahit daw no ko yata man development partners patawro ni po ka te kini pa sin na nakangangai kay o kay yan yon ko yan makuriyak ma to ko la ne kataya mon ni pono na ni mante titaya okay na ko ponte meu tapon te ba ito wanan okay anaron ne kamataya sa kana suka bu tawin pa pa ka yesan tekin okay kana stare ne pa ron meu ya kay na ba kay amakuri kora aki kami na yaman na kaka pamakuri kora to kwati sabay aki ba kate yaman na kaka may ris ko pa nang kora diki ara ka pene man ni kukureira na konda sina ka pene bukin na rautu okay awan ro yo inte ka pene man ya para naron o ka mete may puning ngai okay ya ito pa si kawa kinara pa ni ilang intaw sanga na gidon titaw tiak te man na kimakuri te man ni kara masina aki kara kay meura ni bisi pa si kara kay yung yesar kung kanin te kanga sa takaro ya sa kainan pa si tara ya pa kay tiak ni kay aki ya man ni kara kay say na kay ya man ni kara amakuri kora aki me to nai ne ono po yi sibu ya na diniki amakuri me to restaurant kay ni erki mangaira simona yar siden ni kau me ki yara po na me tapaya ta utemona seri ngwa kira ke ti tau te kari ngani ko karaka ni na ko payang de asiri ke reskun bo kora pa tisa ba Berapa ini kamiran bukan dalam saya sedia orang ini. Korapa aro speaker orang ngai tau te milita korini ki nam kaya atau nam nonori ano ko mauri nanona sa pusmaya ni mas kai ni makuri mangkoi pare tungin te tai ponara bota nama tara aro speaker ai pun nage kaberen na usira ki de bota na ko ben sira ko speaker ai pun panaun ka kai tau ngai au katinu sira ke ben mer pakarwa inta kaberen tai pai pun kaberen sira kin tai panaun ka para bure tanaro na pa te buru panaun non tirari au sira ke kasan nak ma pun usa me angin nanu pai nanu ngai au bota na kai tau wa de Australian High Commission mana delegate se ga roni lande ke morning apun ka ko tawon wayu atau ai pun na pai na ni kapeni ina kita meru roi te meuri te roi ta mo kora bon ro speak Koraba sate ang ayah pun ben di kanon dari sira kinti de ngapung ayo ai pun si de pun de minis to ina pun tadi tanya pun dia sa katawan omo asa mga karai laki te uwan de bakan tayo am sama ma teo sinangkai ngro ko teo uwa de bakan tayo